Tangia tu kidansa. Watu wamegoma. 0000. Sisi Embegete na beka private. Wajina kwa gozi. Baina kango montasai. Sweetie banana. Tenga quieto. Esta original sings. Apa? It's terrible.
Biatore karibu sana abagendere to watch asa marita ngoro ku Gesare mongina Osoro sasa marita ngoro ku Kobiro eslego so marita nyomenda muna mwayi wa bukare twabwate Embegete NDIZI TV Embegete kubaletera burudani music ya Gusii elimwanchete makumba Osoro na Kemunto mbakwanira music elia babo sunguzia ongengo sagero bono na intu wiga tuachire na music yenga asai nari ndikuboya Nyagetiara ase music yagendera taboni ya mosa nikibwanchite Gusii uri uroshinga nere ngoro yabo nere rona another level Vikian omoisi nsanako aseki nche amatera ani content ya iko juu ya karato tere bingo gotero como wa Vikian Echine chinkondi something like that. Echine chinkondi watageire chikobi ni chingundi eyune mekora bosa. Yeah, that's content. Nice. Viki yangu moisi sanako esanako lakini ekoroma wata matera nando kundi ngoro raso kilikuwa ebese bolete actually ebese bolete singa kichiga cia corona ono viki yangu tari biya lakini rende nato tebina na kito dio nya waka chisini ebese kolete ki ebese bolete nyakira ngo tikete wake sini na kirene ndano noma nyomenda de mosa nikibwachi taye buna nyomenda bona Sabina sta koro kamtu fulani chi ngoma chai chikongo kisana kuna gotera ngore ngachite logo karibu mbodani welcome wanyo kwa hiyo kana todere dabra jote na kwa hiyo kinko maiti buira lakini wote masini nya singo nyara no gotera kunde kwa kamtu fulani kwa pere angina Sigara ochiroche pere mono motambe pere abakungu mostly na bako bawonde sama tera ya kamtu fulani sana hii ya pere sana konyora abakungu ntwachite wako umuntu jitini mo kungwendiwe abakungu mbachite wako umuntu konyora sana nese bayikara ntwachite lazima moshene nerororo okonyora mukungu wochiroche neke buyu lazima moshene nerororo okonyora yani ando sese mukungu abeta lazima moshene correct lazima moshene bororo mostly chi upcoming artist nchiroro chia Gusii bagwata matera maya female artist maite ondete yokwanire female artist I don't know what's going on nche ase chief female artist Bernicoroso ikio mwancherete her voice songs zake zinakwanga too lit that's all abatera kwa yoko mo obwanchane obwanchane tu abatera wa Bernicoroso kama obwanchane baby love addictive the latest addictive okwasa wakili addictive na kuokuya etunya siku hizi tunakutana tunapendana tunakatiana baada ya muda tunawachana
Yeah, very Koroso. Actually, nele nomo subati yo mo bwate liogiri sana na nche enyewe ni mwanchite. Nyomenda which female artist wanchite? Ngachite Lavi 254. Lavi. Obatera kwa. Namange. Comfortable na kungachite mono. Nche manyene muntu natebe liogiri ngachite. Ska. Yeah. Ska no moise ko yomonere, she's an upcoming artist nero bwata liogiri ya gotera buya. Yeah. So, amatera nara yuna ntutora abate kero soro bari ngekwanira ya sungusia ndoto ukwanira abasaluna kamtu fulani Viki Yang, Migi, Amida, Babuji. Babuji nande ngoyo. Na banki bari tutakwane namba tokore. Alafu pia igento kende abasami abantu baroro bakore ngoma jubaro dira abandi bakora abantu baroro bakobwatinga na kiti gangore ngome juu friend bona buna ngwakti buna Gesare na kirani ate na kiti ganga active na Gesara wakti ndora kuseni ngore ki ninyare igento ngereke mo to kunyara kwegi bogi mabwa muntu to kunyara kwegi talent ya muntu talent comes from you abantu bari batabwatinwa na maryogi bagotere bintu bitayo. Okay, chitinde diko bataje. Ya yora kwandika separate. Yako first talent. Wanatuangusha sana chama. Wanatuangusha kama si wa Kisii. Mbona hizi songs zimekuwa zikitrend hadi naibika tu kuwatch. So, yako first talent. Yeah. Tumie talent ya wenye talent yoko kimobwata tumie talent ya uko yoko kima. Anye talent ya une yoko tera. Of course abantu baroro bagotera buya mpaka togo tegerera ntore ba kina forever young fit stand ndora bareba. Na abandi abange ainge bote basubo force talent. Eso force talent mwanzo owesoki. Ese ngincho togotera gento getabwati content expecting ngese ndo so kwa nene koranje liya so fit otige go fusie talent yebona. Alafu nande mono abasani bari bari abakoro i kina Sagero abasani abakoro bamaite what's music by the way okonyora sai the upcoming artist okonyora chi artist chinyinge chibwata madarau tiga madarau ase chifani. True. Yeah, we really like supporting talent. Ono yote to abantu basupport talent yabo tiga kwebeke class yotai wa ego ngia yora tunya bantu batogotobumashi. Mwanzo abantabu moba chaite bona bunaye mo orojinga umefika yo msani kwanyora abantaye kwa badara onya tali barabu mon subscribers bali neti views chiro bategari YouTube onya tali barabu anga ndoko maiti yebono. Alafu inweka romo kolengere libuya music yeye eriboniga music totebe ya chi artist chigatuka kwanire music kyoka yani music nero rorengere titakuatia content abantu mbare bagotera of course biatogo kitu agenda ne beat tuatenga tuakora chi challenge chia matera abo amatera narora ora tebenga matera nara enyewe bagotera kitakuatia content. Yeah, amani lakini ya beat tunaenda na rien okanyora musicians ya bange baroro sai they are upcoming, mostly they are upcoming okanyora umutago agotaga gukora music asingencho nyare bakorire maybe asingencho nyare bagokora buya no kora music na passion kora music ukijua unataka kupeana content ya kora music asingencho ngatotebege sana okore na iche tigangore yaya kora music kotoe content alafu na music zingine njiro rochiba somi njiro rochiba ta mafunzo njiro rochita bwati yomenda namba ine kwa kuania anda nene ile ndoye kwa ya tuategera matera ne message yebwate bono mwatere ndo biko make sense dinengiro ne lakini nakwana
Egono. Nainde monyorenga emiziki taringa n'abantu abanene bokotogotegerera abana ngotegerera bari abaibori ngotegerera bari bono twamanye nkitogotera. So nchege tukira kinda ateba sa mafunzo music nyingi ya Gusii nyingi yabo ne bwata mafunzo nkenge oranyora njikwa mafunzo esa abantu specific bagotera okoba batende gotera but nyingi nezo ziko na mafunzo. And then again tokende engenaro the speed ya music in Kisii ekogenda iguru yachire iguru sana by the way mpaka tuanyore actually mukwanereti hata mheshimiwa Echate ate anafanya music nere ngonya gupushira abantu bagakora music yagenda iguru kitu agendete gukwana iguru Embegete music kyayora tebe Echate gukoboki nina muntu actually bless mamo mwabo muntu shout out to Echate nyomenda Nchagotera kwechate bokongoki na bokorosa. Amaene na bokorosa. Echi ngoma cia banda banga amaene na bokora na bokorosa. Na bokorosa. Na bokorosa. Abatero kuya na bokorosa. Okorero monta amayo tari korra na bokorosa. Ebwate information by the way. You want to do this or yotaro chingie gokora na bokorosa no monto bunoyo. Otagete ko push monto korwa sare baka gochigoro. Tadi korora igera Embegete class gete sta waikire toraika asobo gimoboiga na bokorosa na bo ikanshiro kubinga waikire oroserenchira ngina muntu gwechate nande kusifu mama omoibori otoiborde actually ebwate a message and then amatera babji narobo igongo twara the message iji omatera we tosike abantu bechipiripiri actually ngo bwate message abantu bechipiripiri batakere bosika as much as nabaro batakere bosika chikasto mena obatera wa babji okomo tegeri Obore monyango something like that. Tegeri ogi ngonyara kokwete watera como wa babji naro bakorete na migi chimbe bachianyaje abatoto ototogi bane yeah Alije mono soba muje dingoye zawali yao nyanya mabukoza mamai wachaga mukarende mwa deres ase ngitwe twa matera ayundoranya bwa ate amagero Alije mono soba muje dingoye zawali yao obatera actually obatera mete kwa bakoro ngolira na 15 Erondera bakungu tigato kwane. Erondera bakungu tigato kwane. Masacha ngo kamambia. Ogenda logare taoni. Oirana. Alafu mbona ngolina na. Mama mpimete. Mwatana kutupima. Ndoko bapima. Ani tiama tale otara kwege koro o wakwana bakungu. Chikama titore nyumba. Mwagandare. Chikama tichire nyumba. Chikama tichire nyumba. Tetemele mukalo murachi kama tichire nyumba. Inone kamati wamuri nyumba. Mumwata wamura. Chikama tichire nyumba mwababa murachi yato chandi. Lakini mumwata wamura wami. Chikama tichire sobo gabwa skutete gocha kwenda. Abana acha ndate kwa baba kumwangaji. Ndate kwa tera leo tera kwekenye. Monteresi. Okumotereire. Mogoki. Ngande mo Ati mwana yake nyimono. Mungu atesi. Haya. Abangina Gusii abangina bangani. Abangina Gusii abangina bangani. Ana makaya. Okoenda mobonda bawata chiretio. Batera kwa mashwani. Ono inu karate ata bate. Ngai mukinerete buya. Mutari kunyara kumanya matera alige korkero no ni bideva ba ujiba te ande dime to tera gete kunge korobo tera naki ngaki Yesu kuona ngaki Yesu kuona ya bere yange anya ni maite mama mo mato kwa na mana Yesu ku no mato tera koringa
Krismasi. Krismasi koye sere yulese. Taro ishirini na Natano, tano. taro ishirini na tano, taro ishirini na tano, koye sere yulese. Taro ishirini na tano, taro ishirini na tano, koye sere yulese. Kuna alisho sababu kuona simu. Kwa ngororo. Kwa sare katikati yake nyingine ile. Yaani Lakini yale no wale katikati. ile bridge. Taro. Timetre matera. Matera. Ya. Kotara leo hivi tena. Matera kunja chitinya mai. Tana kwenye. Mi Echera ngora enseye. Enseye umamire uno manolia eleta bikoroma. Nako iwa echera ngora echera roti. Ndio mambo ya jalima. Mambo ya jalima. Anatete asama gomba manene. Na tete umuntu bagaterere nero kwa onsongo musongo. Kuruba wembe. Nsongo mai. Ndele nsongo mai. Renga mwana sungushe pi. Tukaterere mwana sana. Gorora sungushe. Tokotera tuleno boy. Okunge mundoko kokera. Okwa mareni. Joma tini wacha ndera kemunta anchira. Okay. Nagade ke mundoko. Tikakunya ukwa tera Nina matera. kusoma le mu. Nje na. Nagirara mai. Nagirara mai. Okay. Otera kororomo kwasa. Ya bana sungushe bali bare ne ba otera nga otera mwana mwago sile to kwa. Onsongo musongo. Onsongo musongo. Onsongo. Osongo musongo. NGO. Osongo musongo. Tena musongo. So ako matera nga kin. Ako tunyoro atero kunyugundere. Embara bangwana. Abantu barabakwana ebagacha sei. Ekingo to apole. Baba. Embarabakwana. Abantu barabakwana Embarabakwana. Abantu barabakwana Bangakita zeito. Ombaga to apole. Baba. Mata mangana to kwa. Nesho Embegete Gesare kunyuma nyete abajizire kido bako Ndio kwa mazuku mabuji. Paka banche na nenga. Obayete Okay, abana mameso abana bakusiya masase agusi. Okay, terikozana. Asere imeya Embegete asinja kolente shoyi obwange bonsi tobadenga Embegete nesho ekolenta obwanchani amo na koba entertainment tonight. Matukaya COVID-19 ekafiri mapema agosore in the US oteteko kuana gosego sangama na into on the comment section as we said tulikire ekenge kiago tomama kwani ago asomo kisangyo okumunye kurusingere cyose tugateko kwandira gaiga erinde omutumira makwani na kumunyoringa kwa musigete ekiagera Kemunto igakurige the mother station NDIZI TV ene station Kemunto akobwatana monero Uruche usede water source eko baragusingi masingi chibya kubyonsi birasoi ime ya Gusii Osoro inkieko kera kwara amasasa wataga bogaridi taga narago iko matembeo agora barabiga Gosencharo raga iga charo raga Osoro gosenche kwaro raga tebe ke mai gosenche kwaro raga okay indare gokoge lakini kubulika tuachiri metango mbalimbali tuachiri mesangerikana endeyo spia bagusiba kume naso bwamo pero kende na otoro mo chairman amatera mna agotera amatera na kususu ana agoto semia na agoto nyulinga to aleta bigete wanya gosona no muchango na yo muchairman gusama tanga yo kwana ngabangira mura mbiyamano sogo cha mukawa matenga yetu ajiri bogiro ta parenda kutabia ile Manya kana pinera zile. Ati waro mangotanga. Asenge kwa akoya ndia maswali ositoko bole. Asenge kwa. Lakini usekine maana makubwa. Yaani karondo ocheke iga. Waro ndo Osoro. Alafu no mediri kimutare ngiri na to manyeti. Kimutare ngiri ni metare ngiko mogechi. Imetare ngochiko kwane Osoro ngaki Gesare ngocho rugari asare. Ache na achirega. Kwano ngaka baba. Bakana rokino. Aquele 5 maete hace querer, que 5 mañeti por. Así se dice. Quiere que la quita el kiago. Tome la nyumba.
basi ndio maana kuruga ile nyumba wao nalo kwa na kwasa na kusunguzia ya lakini jana kwasa kero kwa na kwasa is the ex sungusia current sungusia is the ex sungusia featuring sungusia in this project. Okay, kwasa ndana moto Tanzania yake kwasa ndio iko moto Tanzania wao ni mani Kenyatta tatabi na ito teni oro tumatana maswali tukirigwire ekero kwa na ya kwasa osongo mwa kwa nere igago chaime asinchira ya bene sana kwasa nda kwa na makuli ya chilime ya Gusii tu ailija abantu tosigete even currently pole sana familia omwenga rest in peace omwenga omumulio wagakobekwa tumoke anyuma yo kora suri sa Sigara mu Nairobi uyongo mu biashara winge nchenene na ndo mu gusimo gima asabe teni mate ngantu bateri bebe na ntu bateri yanda erengera linande erenda somenyete ekiagara omuntu na bono timati ngan judicial system yatore problem because bana garo goitwa munembe bende yonsi ngo kwasira mune nsagara ende yonsi amagana yoyego we hope nga the judicial system the family omwenga justice Elizabeth ngake yobokendo bwate na ukwanira back to the industry ndubata mtu asiriri bengi nchene sana musongo no muntu ngaito mu Gusii mu masigete asengi chingero cyaka sokiri nkimura kwani ngo musongo ni mama tegerere nkorengi amasasa na okale amasia maroro mwago ibolitwe mbaba yuno musongo mwaka mwore ni mate murata kwa ya pachinzi musongo ro kine hano weka motebeke musongo wade kuchukana josi nge ngongo musongo tengo kani na bobembeli yabo na cheza baka matanga kuri Kisii stadium kwa ngo matanga narenga matanga aba Gusii bakaza kulikura aba Gusii bakomoka abantu bagechana ngoro tejya kwete ya rarete na benga matanga ya belde nengo muisondo bono belden kala kuri ya belde na uri na nsongo iga kwategania sakuri iko binti mono iko tokolira na to kwete ntolo ko support ntolo ko tokolira ni aku kwa bodi zo lakini kwa ngira bwangu wana ibati ina nini sana ina ambate ne kero kwa no romo sana ne clip ile go stay online kenyo liwe ekero monto mo ngani makumba ara tinta ke timocho so bongo transport ina moyo tinata ya moja ile kia dikaro kinede it is good ngate ngana kanenge kia to sai kolenga liuno mu Gusii kanenge kini tanto ko langa Gusii ndio we are supporting our local artists. Korenga sana ndio Gusira abanyangero gose actors gosaba teri banjire ndeyonsi ebe teri begenji gose genjiristi to support wale moyo. They need us kerabale kerabale moyo. Kerabo ya to asama kalkiam makweli gosama be ngwanchi lakini nende ndio kutaka kutore moyo. Ikoro kwa mwana mtoko ndara kuna Tara na tangi kwa jomo wano rojora cha kulike comment ke karon kwete matende na lige to na linga soro NDIZI TV o kararo mwana minto simi na hali tinga kuri simi to ko pole aba kuziba ndo na ba ya kweli kweli maka ko ndikera inbox kwete na ging rest in peace you are the best maka inbox abantu bage seno kai mono ngari kwa na seno ndo yo bokora kai mono seno ngari ari ya bokora ke kwa Kaninka seno kai kasi tulio kama sobe abantu bili yogo mwe msiyange ni yogo atakuchana no kia koraro simba maro omo mureka sawa kia rali kimbo beto watu wagekana mama na kwa kitoko nda mata ngakitoko chaka kulira mumuro la numero wingi lakini kero ore moyo yamtulwe chanda naki tikatoka ende tono so urwani kwanza na tema pema singi to kujora the previous night indare na ngo korega nada kana kwake nonga ngene riake no bana bara manyama ngene riasini nigekwera ukarego pashe kemaye Bona karona arete late the previous night mambi yae no no le kabidi karoto akore shoot na lete ekera no kwa ngane ndiga kabidi ngaki saa 2:30 nkalimie simu twarenga na Joshua endo abo Dennis Kamau owe Dennis umwe wetu nalo kwa ono kwa chiro mtu atigareka ngo kanda ukia singochi ono makomera ngana kalimie simu ndare ndete ntura intabana ni otomoke ikoni litambe
Tata. Mambia ekrango kwa Kisii minga tu. Kanyara tu. Try to call. Betul mana kau ni jitindai. Aturai. Kisii minga mumro minorari. Kau changa bano. Kisii minga tu waka. Nana de janga. Akesi no mare mere yo. Kau dah kau dah kaki. Waka Kisii minga. Osoro baku tu tengok deh. Kau dah kau baik ni marai. Umro brale ka Kisii minga. Pati Kisii. Please the calls. Asa para kwa. Kwa mo. Kemunto ke mambi. Nga. Gesare. Actually ngaboli Kemunto neke no Osoro na kwetu. Ngokora mwana Kemunto. Wale ganda metera. Bibi kwa kule tu arabosha ko ikukuya. Hiyo kwa ndebiga. Komenya Kemunto. Omwana mimi. Asa para kwa. Pole. Yo. Pole. Abanta bangen bari gelinga kai Kemunto na Gesare vale. Mama pole ya bene. Imeasa masu. Nana bakuwe kengi baworo. Kweli. Okoyo baba tera. Osoro ke dikia nyuri kenda kamu. Abantu otero tubona iga bimo no sanse kulire Embegete agose ongengo show. Eye NDIZI TV. Mwespinga mulire tiga. Mondo chimakumba murochi Osoro. Aba sacho wesa nsa bali getisi abantu bali kakimba. Abana bali uchibi. Abana yakisema Tula kole. Mto konjo lese na baya tonge tugo. Iso ndiri ndande sana. Aba swati ababoli kunga musa niki kwa matuka mwanje twata nga mviki yanga. Ndaba kwa nchi kunga mviki yanga. Ngana seki nga viki yanga kwa na information yake kwa sababu ya content. Content yewe ya viki yanga no katebeke. Abanyoroka ba Osa ko barangalia ya Kisii hotel neli ya silete ya hotel. Wate amigo se te mono wate aquí Gesare. Mo ngina chungo katoli biasi sasa wewe. Ingia kwa gara Gesare ko teneki ne grupo yeyo. Sina ba 5 extra. Ngoida neli. Ingia ngina tu ko ya to terri ya to ignori ko se boto de ke no haiga. Tu penga. Vikiyangi ya. Da ke ne ba to 6 tali ya boto. Yana ara ko ida neli ngiria ko era. Onda angeli ngenda ko bias. Chips. Bias ni chips. Tingo ngokora lebo kwa. Ranga chips yene yoka. Ai beke bese mo buku. Onda angeli saina. Kisare ninchu. Tori lunch. Paka ambo goli Nyagetiara. Paka ambo goli Nyomenda. Paka toche balenga. Watatu. Aseki. Direct answer. Mokora kuri biasi biri, mokora kuri chips yeri. Makumba ngonde yori daki, mwana Gesare rende. Umetega rikwate bakisi hotel. Oh, iko security kwa jana. Security. Bale kwa kande uniform. Ni dela bale kwa barabu skari bale. Mukando. Yo bale kwa zone skari. Nanya kana tu achiri na barabu. Chise chiko batenga mokora na be kire silinga. Emobu erongingo te watu mobu. Na be kire. Chake mtamana mama mtoto kiresi. Sema koranga na be kire ya. Eyune siri kachimomanya. Haro, ochisiko. Bwati moyo toli mere to tima kuko ikara. Muone shida kai. Abasa kwa tei. Ukama tayinde the other side of the story. Nyane motore. Ai binte. So mogoto chanda igore do sanjo mumuroyo te bangete samna namna hiyo. Bakwa kana kusotige simi kusero. Chola kemo. Lagi ekara basanja bararire ke kabanga ga simba yararire. Amagana tokutera na makongo ko tokuri kamarabobe. Tua kai pagote iyo mujengo tuwalende abana ba. Muna bamesa temoro jinga ba. Baya kuli video yorara la ka vega iyo. Akiyo tuwabere. Tua baye to ba basanja. To baye abege iyo. Talio mwanya kwa hiyo. Wana nende wana tutenyo, wana nyolio. Lakini pole rende, lakini siku hizi naona ngoma ete gwaka na bale bills kabisa. Nende buya ni karanse igase na nyolera kabasikana. Teri necessary ngote ingi nako na nyolera besi. Na korangerire kikaranse. Necessary yote wengi kwako na. Na korangerire ki makumba. Nonda sekete nechi yeng. Siku hizi batanga. Yen sinoni. Nonda sekete na mayeng. Inchumba koro sana. Maye. Alafu tunda na rie. Nchumba koro ndo baraki. Sasa mbengo. Maye tore na rie. Kipe wale dia kule. Na boto ko kurangiria se to waka nele bill. Karasi. Iko kusine wata basubati ba wakale bi. We are here. Ase kwana kosa. Basubati kiga. Osoro mbiyango bolta bitu na mbwate. Imeyango simba subati kutoba to la tengo muswati nyarebe mbuya mwana se ekiora ke viki ya batura
Otaki. Wana makumba erega. Squeeze into bionchole. Nabo as much as I'm sorry to say, nabo go to a girlfriend, era go support in one way or the other. Nero na boko. Yeah. Hey. Nero na boko mira. Onde diga no Gesare. Ndake totoka na sire totoka turahiri. Wakane. Mambine chente kana ki makumba na ngire ta sigete. Ebe se na njore na nche makumba ngayore. Inchu sai mpaka sigete. Na birengo. Ochororo na nche ngakane. Ebi ndo squeeze maunchore. Taringa nese seringa na basacha na wakana. Ngayeri kile sainga basacha na wakana bills. Kwanza sai percentage ni iko juu. Wakana bills ne ya. Oyuvi kiyange togotebi adasoke watera kolego. Aonchore ke ule watenge bintu bisumaire. Igo bana abantu muri ndi mayengi yawa. Anya komete Miami. Uwutuka na Miami Street igabo. Bakonyoro mwesiko akalebi. Abantu bamenyete Kisumu mdara. Mukomera mwesiko Street igabo akalebi. Abantu bamenyete Machakos Town. Mukomera mwesiko yo akalebi. Yo kero Awe Machakos nti bakoli manoro. Mokoi akalebi. Akalebi. Problem te yo gabo. Wana vikiyange. Nchana ako ile hii viki yangu ngote because nero mosasha wiko kwa chingo machwa nero wote hivi viki yangu Simba watarango yenga taro kuya sana na kenda arara watavenge Simba ya radio keronda ile watavenge titi korundi ega titi korundi korundi ega ina korundi Onye ndi yo kwanchani obuwa lengen tatara Usimu mwate kebuni mwoko mwungata Nesipwele yage kungule tukutu Kwara ni fikira wote kufanya Simba yeso kwanje Aya soke muziki umyase kusiya ito osembe abantu bagusi line bakwatana na into subscribe NDIZI TV yogo tumia gabo YouTube kunenge tike kaba grey yogo wa subscribe and comment share to your friends a family yago yon spi abantu mare wone kwate batoro what stress babeke elinga mana into baganda tumanda entertain to late into the night ya Embegete ya Gusii ige wate actors bonsi uba NDIZI TV and wate kumanya personally so we personally interact somebody can comment there, we respond back to you. We got to in that regard, Kendela keeping this activity going. We're with you tonight, and of course, remember in the decks as waiting for technical team working on the power, or say work on electricity. We know DJ Alansky, or you or Omo Chingero, or say DJ. Na chikoto kuri chingero mbalimbali atuile back in the days 1960 which up to 1985 1990 atuile chingero chia banda sungusia atuile chingero chia machoge big kings machoge one kings atuile chingero chia abantu mbalimbali legends of Kisii music ababere bakwata kuma asenga chingero chia amande baralire ntubwa to muntu mugirango muyesana aye Osoro muntu kimungangero koko muntu rako kunga kurwalibugirango mwajite sana umubugicingero muya kurubugiranga ari mwako linga korokwa Ugango ya mate umwaka nana batendiga jite sana uyogotera kulia ule teta marungu omugaka marungu ingwata maskane manesa na mwaka marungu na totere marungu na marungu gakwetingero sana yakumete kana kwete high school matukamaiga sana Nane Marungu is one of the guys who bring back to this show again. I think amatukare to a show never host different kinds of legends within Kisii. Chingero mbalimbali. Ntoto mana Marungu maiga. Torente kwasa. Or the ex Sungusia and featuring Sungusia at the same time. It's complicated to understand it. Ntoto bistogego to a very big name within Kisii. Oyo kobugi chingero chigo change ne show ye ito ya Embegete. So nae omwana minto ongengo onyolenga elite to tumire na olanga na sole ali show ya Embegete show elinde enden kuma asechi nkongo chitu cha Gusii kono lende abana amasase Karuto kubole masasa ali zwaje zeto kubole cheese kete de kwake ndo gato mwimba chumani NDIZI TV ma oya ma kwetu yonda ali akakukimbaji njemete Kama imagine tu bade babere bata to yo baka be babere to bwate Kemunto de como kwanera
Agende no mote. Abako gaitu. Akina kama tera ena maya. Alafu na ndio tu hata Antivirus. Okay, Antivirus ziba tenu mukwani ya samate. Antivirus. Ako tenu mukwani ya samate. Aba mwana ko in the US kuna DJ Khaled. DJ Khaled is abate Khaled. Toka Khaled. Ah, bora. DJ Khaled. No mano mito Antivirus. Hivi. Omo tana Tanzania ro kunga. Uliko kuwa na mono. No. Mo aka tomo tu bate, tali mo tu. Mona tu bate tu ya much mai. No, inaora tu era ese. YouTube mai. Inaora. Baka na demo ndogo tera. Boko kuna kila Hiyo tuta. Okay, okay, so mama yo papa Antivirus. Oyo papa. Oyo Yesu. Anya ndiri mo ikole ngokurangiria bana ba tata bakole mirimo yae. Utanga Antivirus nabo murani kole ndi studio ya mwanjire. TDJ was a producer of Kisii ba mwanjire, and we congratulate our brother Antivirus. Komanyirenga no muntu bingenchana no muswati wa maskali muswati umuyano no ukubeka kwa ime ya gusinko lengane egesambe kiya nana gotera matera nyasaye wakere nyasaye ngambu ya mwana Kemunto na wata sikiza tune no sikiza tune na makunye sikiza tune ngene ngoro Aya, boni gata tumeka mokamo asene tuyabene tuyaliganinga Kemunto. Kemunto the musician wa. Bora nchanga ligania magoko. Weka mokamo. Aya, 1 2 3 Kemunto welcome. 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 Hiyo ameenda gochi. Osoro, iwono kwebekire gabu elindo mokume. Mwanuke mwenza na lero na ogotegera matera nya kanyo swati okuna karamu kuna sawa usirugwachugire muwajuke yano ni wajuke hono na mwana ki aswati abangaini kereba nyona ki musacha abatagite bose eba akugwatira ngotofata tokugwatana kabate abago chesa tu amosusura bobesa alafu lirie motware mwango tosha mwana tingo liata ya mwana wakera Kemunto ara ira gwate bie twara alafu angakira man na gota abuna alibu ya bona mambiko lakini nante teba Mungu ngai ni agotegererete makumba mwapoli twakoni imana nile aba swati babena senka umutano man okay asebonega matukama nganga tanga baswati babena senka na bari twirwe chinka chiriya bakakabwate bwetani mu rugyo yomo amo mineka kine no rugyo gatatu uyo kabiri wasomo tangani twamanye nga baka bari bari ndetu sana omungi na karo sitiri sosa kuya usendera kuya igakonye rwonera yani gakonye akunyegera ne bitungu buya ne obeka nakayale kuwa alafu kama be eli no mugako kunyiwo atiye nyere bali ya ine aba Gusii ito ntobasa kwa na America abutwebe ntobasa kwa na Middle East twebe ntobasa kwa na Mombasa ko segusia ndo sigaga twebe abangi na baba mete na maskania manene timadine sengenjo yaki aswati barero asambe kia abona hoteli ya babele Kemunto asengenjo tali gocha buya umatakare wewe uko ni swali imete kyote de kobo barero ndokwa ati ekipo konekya ara vile bona gote Kemunto maitene lirikare onye naye liriokare nche na Kemunto tete konyoma onye ninche na atanga na agabu ogocho ngwanira nga Gesare baba naro lirigana iga nintete koleta namba tubu nagote yumugaga nabo kwarora ingo goraki mwagache Osoro nje temureta oko kwa mwagache gochimata rero turiko tebigwa oko moyu rero babo ko gunga Gesare no kirete Kemunto no are kenyo Gesare no kirete yaraba no are kenyo in fact ogocha komanya
Gesare mama tege. Aba sacha barero. Babu ati mupangi. Bado Kole tankari namba 2 eri gana igana. Anya kwara le problem yana mchebuna Gesare totebe na bana ntari konyo. Ini karansinse ndabira ki Gesare. Taki asenge njoka twarigiri abane miyake yebe Osoro gaki ngagete no ngigwe. Asenge njoka twarigiri abane miyake yebe. Ono na nyoride. Omo kungwa mane tuko kubura. Sawa. Ndagete ko moreta. Toi karansinse totebe na ki gaki ende na ngo ko moreta to maraki usiniwajuke. Tata gaki. Ino moko enda tokonya kubaikuga. Tokonya. Koborinega. Abaso batu bakanga nge baragusa reka singi bakora mwakobo ikalia chikonya kuligiska alia bangende igale ntu yonda isaneke. Amina. Osoro ekero ngomonyo buye mnanjo mwaka najibe kenyero kelia nkuru kia boronyi esimba ya boronyi kire bidoro gogo ekero kuri Osoro. Osoro gale perfect. Osoro gabwate umumwamo munyenere no mubaliri oragire iko sokire ndiro kyaro se umo kike Yari go to introduce ina ki Gesare baba Kemunto akonya kumjokana ki iga everything Nibateri chibu Iko chase ni chira yo libori ya seinu aba subaja wabe na basubatu wa tuligere Ekero totebe baba kusimama ali go chibu na tata kusisokoro Ate bunga kagerete chinga kicha chekire chokore to yo kabiri Mama korega nesteria kiniri nesteria gwete nesteria mai de ndobire na bata nyore chinguru chinyinge chokore sis na na mai de ngende de kebe lakini wana Gesare usete mundo usori origereti ekerere makumba Omba tesi ontegere mbadego mukabane yo yise Akuwache ochire Gesare ga Osochire tutebe na Nyanchoka Kemunto ndete kukurukaniga na aba barera na no yo teba sentana sale no bono ni ngwachete na ni nyugwete buya korana neste tomenyete lakini ese kile singa kinigwete nga korana no waso yane nabo ngora to yo kabiri iki ukiura rugesa gango ira yamba gani karati ganako ira neri abaso iki no chinche buna Gesare ngo ikaraza nabona ingobe sana nabona asale baminto nabona ikubororo ngo ikaraza nyerengerere chirisoni kwa ngoba tebinga chirisoni komi korumara mapaka chiso 1 mpaka 10 chokoleta namba 2 Osoro kogonde karati Osoro tokonya mukirizo nzano joka amina kwa ndara daro sababu doisano joka wangu takola ngali tanga ni piti ma tuna chingora cha masada chiko kwa chingora chiko kwa ranga chituri tali kire complete wanjinjira ya muzo wanjo mutambe anu kwanjo mwe wanjo monyere kwanjo yaro kwa sa chisa chindo ya ta okora tal kunyara kokora ndogani nyasa tabikire ki uweso bori kwa Gesare mbuga ni kwa bori dega no buya bwa yango kwa kanu boyo no muzo jana ta to buya bwa skora na anyara kore tamu oni gente que ninta tebe chinde kora nyoro buya tokonya kinda ya ya kabiri rasa ngimu zuwa yo gwate akoro si ndagira kini no gurza mu kutaka ndagira ya gata to no ndanda ni ndanda kene nganguru ko siri ndagira ko kama kana ngoro ya gata to kwanza ngira ama ene piara ase kene ke ya sa kisa jiro ko sana na ki ani manje to konyere kwanza ngira kono ko tu ya Azmano asididi to kuruda the watchers ba otogireti abari bonsi ime ya Embegete show bimono sana sancho yoko 192 ase obutukubolero asengincho ya total entertainment na nengo banyolinga ntodora technical issues asineni na sengincho yestima yabage koenda na kingo ra DJ Alansky anyodeli bagarini nego tumokari ase sofa tarena ga ase desk chair ine atutumbuiza ni muziki ya back to back in the day ona unko whatever Osoro elizo nyakatano neliye nyakatano yere yimi tumo yakane
Oya kane pole. Akane. Oko sanginga ki abantu abazi bakinerete enyuma usangi usigesara tere akinereto gutaka ndakwara gutaka bwana. Oyo ndakinereto munda abana ngaini tokana kwa bwana. Ono kwanza kinota ile videos. Oyo understand yo kuchiko. Gatano. Kuja kuona gatano. Ile maana yake Nyasaye bwana. Sisi Nyasaye atutongete kiromo kia. Nyasaye na atomo kiromo tomo bwana. Kwanza Nyasaye aito bongo yo kwa understand na kwa na ndoko bwato. Jago so isibi ora bakubuyo. Osoro ngo irorero. Sigana arakubulira iswali ngomo nto mungaini atarakubulira. Nche oyolenda. Ogokora na nchongere kwa Osoro nari kubulira. Nari kubuli n'abasacha abaga bagendete. Ekenikyo kori. Uno osoro ateba asomo kungu omanyerere na hando ri asomo kungu omanetu ekiota amosomi gokora. Na ande kubuli gosoro. Karatiga. Ekyo yono rwabwate. Namba tu nande kubuli gosoro dara. Aguanta bote dara. Karatiga nara kubuli. Ekero konyoro lengere tinaki. Osoro no anchonge riba. Kira. Ekero konyoro lengere ti ori na inche. Enyumba yemu. Nago safu endage. Nago bekera macho so. Nago sibiri chianga. Nago ndo. Kwa nyoro ikaranste na inche ige nyumba yemu, lakini olengera tikwenda kulikio mone. Inkio konyora ikonde kio konyora liko chande. Na ende Gesare abunda go support. Abasata baide bara bachinga sana. Yana batisi mura bachinga. Oikaranste nyumba okorosegie ndage. Na amanyire no gwate mpango wakana. Mbona mukio gwate ngo beterese so wolera abwani. Ese ngije wanchane ekyo kana kuri ndage. Ngaje na ngakora Antivirus. Obete bakomo ya. Biema. Ngaje asokubora ni wango so na wala tantana. Nenge kwa Antivirus akotana ngawo yompapa. No nyatari Yesu. Kuna ngosa jowange bali moyo. Yako tebi, lima baswati basibeke beru simoyo. Bako. Obatsuya maganyana. Bako ekera karata. Kana mafumba. Utamkwarari. Unaandika. Nana usumu. Tubiri ke otaiba. Makubu azmasha Abege nubane. Pakari ba yisi wanju yochinda. Na motoka chini Taboko. Amen. Ijiko baro. Amina. Ekiti odago tera kwenda kuri mpango wakana tori mwege ngo Nyasaye. Amina. Bwana Solomon ndale ko bole Kenya Nyasaye. Njinga jamanya bantu. Nyasaye turi kumubika ndenge ndenge ndenge. Nyasaye amabera ayenga atwitana ine mbana tuta. Sawa. Maya ayo monto mungaini. Watabringa Nyasaye. As much as yoko nyoromo kungwa wanchete. Makumba ina na hapa. Ana kuanyora okumochiesa. Oh yes. Paka kwa manyire mo kungu na maite na ana kuayenderera. Ocho bol. Nyarebe ningo. Timo mae. Ose kwa matori. Oye bido biago, ose kwa imoka oli etaoni wachire gutini. Diana akoboliga. Mbona mukyo bwate ngatingo kolige no esungusungu yako. Ose mbona mukyo bwate ngatingo chana ngatingo kerusa. Ayo sanjura bakungu baba. Sareka pira kile baina ngedina ya sasa mwana. Nenda basata bagusi baetere ni nama ngala yo twara mipango ya kamba. Naenda okotwara okonyora omusata anyu omete wata konya omenye usuna mona mokae mi aka 5. Ako ngaine slave winninga nchonya onya. I wish ni watoto tunalea. Ni watoto tunalea kupata mapema. I wish huyu bibi yangu ningekuwa na njia. I wish Jambo wodi Gesare buya. Lakini mtu wona jambo wodi yako matewe. Asinyesingicho ya okobwatana na bari batugire tubona iga. Just to pick up them na demurike your views on the same asingicho nyuma ya Gusii abagako bakali bakanyomera baswati abange paka batano gende sita ana baga bakuna maskani bare ndubyana maswati ya bonsi nya namuti ya nonsi muna matukabona iga. Jakire jesho mumanyi agotabanyomena wa uminua Empress Sandy nyomena kwani Osoro laka tracking Osoro to ile mikono ngaita matamangi batandika sana soko tena Osoro na nyomena alia ondie Kisii nyomena ninganyete otene neigoro. Okay, Nyamona Vincent, thank you for coming in. I'm Strong Moenga Makumbo Montomo Ngaini, welcome kwa Gesare naendega kinyomenda onkolele pi I'm Strong Moenga ukwanile
Joshua Momanya watanga More Amasase Jeff Ogamba Makumba, my nephew. Good job watching you from Seattle, Washington. Memona kwa yale Jeff. God bless you. Anipate pesa. Haya. Muhimu sana. Aya Daniel Buya atanyomena kwa juu sana. Nyazori nyawa akatawa narode Amasase Mbuya. I will pick up guys. Great show. You make us feel so good. Daniel Buya. Kwenecho Marco Anunda watching live from Naivasha. Vanis Mwenga watching live from Dubai. Boniface Obare looking amazing from Bahrain. Maureen M. Smart guys, I love you. Keep it. You guys, you're smart. Daniel Mosota watching live from Central Police Station, Nairobi. Send me a friend request. Okay, Daddy Kobiro. Agoteva Kakinyomenda Okiondo. You're dressing Okioka. Jared the old boys. Agoteva Nyomenda. Ikaransa bujaga aki. Okay. Jane Kemunto watching from Doha. But Nyomenda. Joshua Momanya. Kwani Gesare na Kemunto ni maji na mafuta? Mbona Kemunto hadajirudi? Mtajibu hiyo baadaye. Sawa sawa. Johnson Mariera. Agoteva huyo demo amevalia nguo blue. Ameabisha kwani ni towels. Hallelujah. Just say matapo. Keep it up, guys. Brother and sisters. Good from Doha, Qatar watching. Thank you so much for watching from Qatar. Purity Kalo, karibu kwenye show. Victor Ocharo Tieno, nice you people. Big up, guys. Tieno, Makubamba Roda, whatever, all the way from Obakabara Bros, going far. Thank you so much. Naomi Bosi, whatever, atakama my dress, my choice, hapo Nyomenda. Yes, good brown. Whatever, akisaidia Nyomenda kitamba. Okay, get through. Okay, that's right. Gesare, supportive friend. Whatever, Hesbon Brown. Karibu sana Nyomenda. Thank you so much. Roda Bonadewa whatever Nyomenda. Thank you so much. Wiki wada Nyomenda. Thank you so much. Rana G. Whatever, achana na Nyomenda gaki. Johnson Barriera. Whatever Nyomenda, you must come on. Such kind of good girls. Good night. Aya, nyakego Dave, miyamono sana. Mbuyamono Enosh Osoro, miyamono Wiki Fongara, miyamono John Kirbu, miyamono Eriko Yaga, miyamono Lynn Anfos, miyamono Naomi Gusii, miyamono Dennis Maina Marube. Karibu kwenye show. Dennis Maina Marube no yango ya Sanako. Okay, yango ya Sanako. My colleague from high school. Thank you so much, Dennis Maina Marube. Agotema Nyomenda tikakongitobote ayazipora nyaboke ataba. What guys, you're looking amazing watching from Nairobi Ngong. Thank you Ngong for watching us. Johnson Mariera, I think you said again. Justin Smith, about that show iko sawa ya NDIZI TV lakini Nyomenda, thank you so much. Eliud Nyangwara, good. Jeff Ogaba, thank you so much. Daniel Omuya, Pesa, Frederick Mocha, tuned in. Stephen Nyatangi, Doha Qatar, tuko ndani gaki. Alafu abanda bonsipi tiamba kwa manito musaigo. Esther Bochere, karibu kwenye show. Elizabeth Jacob, karibu kwenye show. Lynn Anfos, Eunice Maseno, karibu kwenye show. Armstrong ni kuongea baadaye. Hapo nyuma Arts Mora, karibu kwenye show. Joshua Momanya, karibu kwenye show. Eunice Maseno, karibu kwenye show. Kumbuka unaweza tusupport kwenye NDIZI TV, unaweza support show hii. Wasena bago oruba kwenye mwenzi as a show ya Embegete. Irinde Embegete echa suri keli tuko yejo mosi. Kinza mune chimu chakra kinza ibere cha borowa paka mambio anke. Totama ntuko ati limited yonzi tukutumia kede yonzi tukutumia chingo cheito kurosimeli yeito. So we entertain you until morning. Of course, you got to tune into NDIZI TV. Na abali once bale gatiga na mashabiki kose mbali bako to watch live na the comment chino tunazipenda sana and we appreciate that. Bono abana minto isode mwaboli bwa aye noyo na mache na mabuta kose ngaki utwangaino obete ibara uno mutara abasacha mugwa moko leta mnena ki abaswati moja toje goitana mogenda ta kogokera na iskari gakwebisa na osorola na gwa oro keke moko leta basmart babira buna toitane inumotikale mwabonya kokoka bindu biche uri goitana bindu bichenjana alafu yoboli nganchena Kemunto na mashi boniga leta kubwatana osora moroli desa chela Kemunto we are nende diswane nende tokola ni makumba kwa ngota mnana ki una abasatsa bakale usaba gaka abisokoro cyaito
baka nyomira abakungu abandi omanye bona iga ama tuka change yani ama ngana change ko liri na bona liri na namale mo for example obolemo wakanyoro mo abwaso obolemo buna bona ko rwa Nyanchoka next town obolemo no bwaye understand squeeze yako nyore ke sati kibata 50 by 100 ngito konyo wao poranje kama yogo ama tukamage asekani Kenya sa iwe yakabere nga abagaka bategemete amarimo bagatworere ama tukabone ngo musaje kuri degree yae kero kenda no mudaktari kibaza kuri sumutinyi mwako karitaka kiri university ne kimiyoni kinge sa musaje witaisa inyora rende family number 1 umusaje ugame binabwatega natetanye kama number 2 omukungo mwana nabwata abana 5 kwaka ndubale fi oragera bale wesoka bale number 3 omusacha yomo nyene nabwata abayibuli atakikuagashira nabwata abayibuli atakikorageri nabwata mibyo muyibuli wete bobatete kuri nyagitari omusacha ogexamu ke okwa mo promote sana okunya ro musacha rene gasta bwati rene bado lakini asendem aleta kutwara all over okulemo 50 by 7 atete ko tebi muna abwate amaji chaka como te mira bakora abira bakora khonyara bwate ebe mama ngana abata to korera yani ona to ka to nyora mistake lakini mistake wakanya tama ndio wale bujapi lakini ni mbade swali makumba wa swali abaga mama de Kisii chama ni abada mai paka mai ono tigana boy amore mona arako kere familia ninye buja tali male moso tali male no capability yo mosacha mchebuye kwa monyene karo nyomete nyumbanga I'm not satisfied not only whatever satisfaction you can tell tini satisfied ikigo monyene indete mbeke yange ya nindete abana bane besoke bya nindete ngende salo ngaki kaki nindagete na incho monyene ngoro none byasa bya no tina chiete school ebese yago na ronta gete amashabiki onse byegereti araba kaka tari tua buto omwa tebi okay koroma yo mari igoro tuatamire bana yo tuabu to satisfy aba batano onye nchomo nyene gesare nyumba ngaiga none ndagira ngo alina suma besa nesile kuinyo kwa my friend nene sare tabinere ndete abasacha twarambe boniga bamanyi tabiyo musacha utako kungaindereri yani omusacha kare kwanyorede motebye kene laki ni baba ene batanye simoka nyumba metere igana omushara ikyo kwesacha neteria mangana mango 100,000 oh Uhuru is my friend is my Raila is my brother Uhuru is my president my friend ili boli Monterio katenga bona ngakikimia ke bantu bali mbayo amaine muswate so kuma tebe kera nago tegere abese barero oise ko approach no na mukago nyo muy bala bate bateba ninu bate bali gere bate okay aba bali gere na inu no mure erigi itiga kwebisa akero ko ngichera onde bina nchiga tindanyo ngunande ochichonde bina kigesare karate osoro ngwate bange muntu anje dikira in short ayegesare baba nimbwate lakini ochaka kontemia mochana ile na mukao thank you ayebina naki gesare baba nimbwato mukungu lakini na agwanje bono ngekora sai araba karate ka percentage ya masacha karate percentage ya masacha na bakungu tekora terenga na ini onde bibo alafu ndipo mocha kon provided by the way Gesare maninga na agwanje okari kukwane ke manja tu amo lakini mo kwano bolimo tere ke mane ka kala sasa mbali bali na ndo mubuye ke mubuye ile yonde bigenda kwa Osoro abantu bali kwaiga petire jana mekongu yerokenda no mo se nyuma ya bugire kulingana ne mbwe koroka na gaiga no tabanga gatokirete yeke ko yale karaga abaide
Chinyo mechi komunika sekinto karo kende wasmati bariko tegera. Eri ugiria bari rigoro kera kota katoro kuana. Gito jiku igoro monu watu tagara. Agotai makuma. Baka bari yamla kama jinga. Makuma tiani gari magyo kankwane. Eki yakora bwana gato. Leave comments. Igwa ese ndio ndio opportunity. Lakini nyombe stereo montara go kumuri to go kira. Oh wa, chikomori. Okomori. Faith ni nani? Watu watamna mwa. Kama mwana kinga masacha. Aba kuana se interaction. Ase interaction committee. Lero igayare kopa. Turushia masasa you cheat. Lakini kingeli karati kana amagana yo kwa duwega tiada beka clear fans mana sani amagana yo kwa duwega igani bilengeli biekera yo muito mbi bilengeli bia NDIZI TV ni karati ga Osoro sana hizo hata bakara ego kabano mu Osoro uganda wa dede na buni swali taka karati dede buni swali ila ni lero yale kopa abasasha ngo cheat bale ekoro mba koro kunga ukuoti lakini tingo kuoti tete neliko abasalia yale ko bale inchembo ke Gesare chi na kwa ngoro kulie dalinga na Diraya. Kati mna line diraya. kati ingi tuto dali kwa no time to chiti mna no mogo chiti On. sawa time moja yote Time to tali. eso kama mwana de shoye igere bandora above 18 years eso kama manale ole maiso bonega kende ko tesi no uriogo indo korere online studying kwa sababu NDIZI TV kirigo ya awa sabe so science boilo aji se kia itire bora tergo ya creo que do par irane ni bana ni swali haleluya irane ni swali ingi tuto dali kwa no time to chiti no mogo chiti na bakungu 5 asini tu and just let your our fans know estimate merudi so we are going to full entertainment with DJ Alansky on the decks back to back kuromana arisa omano sva mpaka megi tuesikie soba mtashikana usiku ya leo muna Gusii makuru bega chisemo cha Nyanchoka ime ya Kisii town mpaka ari Miami mpaka ari ngaipono estate Texas Minnesota Minneapolis Florida tunagongana usiku ya leo so leave a comment share this link share this live link to your friends, your families who might be sleeping and bored. Waamshe waambie kuna show noma sana ambayo inaendelea sasa hivi. We want to trend tonight as Embegete show, one of the biggest shows in Gusii ime ya NDIZI TV. Wana wote wega. Nintake tutuare obatwera na manyenga amanga kwa na morero. Munya kwa mele kwa. Ya chingo to ita. Ya do kwa. mango saban Torere Tolere ibusu ba ko mnyoki go. Sibana takaiga. Ali konyero sabati abanga. Engane kobeta ibagari yango jarire rindo yegerere. Tona chinga nyo ngara wa maskani tingo waka kama wasubwa Osoro ndura kwa na mwana mito. no mate ege ngere ko ngaki aba kaswati baba tabanga na wa ko tagwe kene wa tanga on tagwe kene kwa singa ni yo wa tabanga on tagwe kene no kwa tamo kungu no banganji tonde me taro mo wade na no ile ngana nda tame ko tiote ko senye kane ko tiote ko no ko kemea yo na kaswati mare ska vale 5 pata que te bate ko banchu na masate banyoma te iko Lakini umeteke sawa sasa mwoko getipi. Okonyo romo ndoni tukolita. Kora bozi asini. Weke koma. Tukale kwa sana. Waninga na kwa nziza. Wapende kweli kwa njiro mwiseke. Ona koma tena. Aish, akio bibi yangu ananibo. Kana piki chakula poa. Imagine omo sato ya ayeneli kononko. Tiango te ya sekule kononko. Onyo mukawe mwanchane temoraba iseke. Baka mugakode nyanzi. Mwanchane sana mwaba posta ni. Mwekire bona mwamenye ndi mwachakire korosana. Wano mwachakire okomugamba. Igono eni nche tobere na mutkabira to igamba gechi. Aba kusenga mbese srepe. Kore kwane. Kwani Osoro ingetokera wanene. Kababa maene. Nimeenda list point kwa nchi yo kwa We need help. Producer, director, we need help. Dogo tukora ukwana. Ona show ye tena Aba kwa skali mwezi mama nyinga ki. lakini baka watu support na nimeenda baba sacha mbara lazima watatu support. Are you okay? mwele chukua ona mokire
mwere chikura wan mokira Eh. basi wana kene kia Kemunto kene kia Gesare We are talking for me. kene kia NDIZI TV mwende wensi urasi kwa wacha kakero kene senkoro yago Biko, toko seko ne. kotika kobe fani NDIZI TV asi Yanda kiko kuchamo Facebook wako kuma address. We are the voice of the voiceless. I was baby. This is real life. We are talking about real Life life situation. Yeah. It's issues chirororo as marriages, as balibatana as yani to all is in real issues. Aya kwana. Na mataba ya. Mwendea koirege Wala ndo kubolia mazwa boli sky. Tali ngomo neli. Sawa. Ninya aleka nenga nekene abasaja no sankinga. Matake ku explain no nyumba no ni sky. Lakini mbali kwa guibaka. Kera umuntu kuchaka kukwana umuntu kuchaka kutadele ndo kwa kwari nga muntu yakora munku igokana kukwana kesongo keswari koseke kusita kali kuigo kwasa ngwataka kukwana zera ngwechinga abali nabo abali matema kwata maswali amachiru lakini is it possible that communication ya itaba sacha tori willing lakini tu asikiru na maswali kera bona okobuoko tu abu na makumbata ile tu augwa Aya, muskilala ni comment ko crossment gamuina hiyo na habia. Bono. Para mimi ni Tigamo kwane ne sencho e barenge ni to ko le kwenda. Ekiye ko kara wo cha kire wo explain ko yora na inchengo cha ko mo kyo monogoro because okanyora obaite kene. Kwachiro se siri yaye kwanyolire ekene plate ningo. Oine wa Molini ningo. Kwanyone mraka bakwane this moment and they wana banya pause. Makawa the last meeting yale. Lakini no bwate katsikika choko tena. Wana kiko omuntu okwenda because ometena ki omuntu oyi omukora bonte. Amina. Tata gaki abasacha. You have anything to say? Anyway, lakini tili watembera abasacha boka nanti ana ile sector yaba. aga kona aje kera wana bodi Lakini ndio time sacha basi bali. Actually muna nje omugaka Osoro no mubepi. Bonde ngento agira ne sector yaba ku. Naba kungu bande mbaroro batariko batabuka understanding yesa abasacha babo. Naba kungu bande mbatito kumeke abasacha beto bachi. Yeah. Oko ba suspicious okunya kuboli musacha ogebintu bitayo mpaka kioma tena ekigaki ngeyo kila kintu kigangore kigamboli kwaboli ebintu bitayo kwanja musacha okokore ochire go cheat kwarali abakungu na intu musacha okali nyomba karate kara mwana one chichansi satu kago chitirimo ombia achiti kabere ombia achiti katatu ombia lakini ocho mo ikarasta lyo moto konyana lakini that's not solving an issue. Moikaransinse motebina naki omusacha one. Nero. Eyaba igana. Ngikegendere. Gotara rama amaoni ya bali bagana tuko ligerelia osama shabikeito NDIZI TV ayo nchite kibindikeito kia bene kia Embegete ya NDIZI TV. Newton Omoke ya kolo kana kia nga men we don't cheat, we only apply the jungle ruling. Wait a minute, men, we don't cheat, we only apply the jungle ruling. Newton Omoke. Emily's on the kiotana eye watching. Evelyn Merumbi, I got a mama kumba sauti yako iko chin sana, I think na singing cho pole sana. Gata singing cho a system, but we're working on the same. Okay. Wycliffe Nyakundi, I got a Gesare. Etuoni na yemesu menge please ngetuone yemesu menge Deborah Onyando akotebanga Gesare abu whatever KNP, that's okay. And Naomi Bossy akotebanga men don't cheat, they share love. I think that's special. John Omoyo akotebanga you right in the USA. Nyakengo Dave mbimana sinje ko soime ye show Emily ndike oteba mwanyorete egesindereo aye Gertrude ukakea oteba John mbimana sinje ko soime ye show bwana mkubwa Osoro oyonere oli ochagete Osoro na Kemunto comedy, I think onere Kemunto the ochagete Osoro na Kemunto comedy. Emily Zondiki oteba Osoro mwanyorete egesinde ngade nerole yo
Evelyn hata yes iko juu Charlie single ananisumbua sana better married man nakwambia ukweli katika nikia Gesare kialege Dominic Samuel hata ba obo tukubuya gakimbuya mogocha mono Osoro na Gesare. Thank you so much. Osoro Dennis I will not support you ladies. Pole sana. Osoro over against you. Wini mironga yote wa ni kama mko sokoni. Ngate hili ogeni tuwa working on the same on technical issues. Deborah Nyati yote wa Gesare watevye eke maine. Boniface Aratemo mbiyono so show. I think you have an order. We understand. Omena boy yote wa pere. Okay, fine, that's right. Mayera kerubo agote wa gaki Osoro gaki wa blessing Kemunto. Nera agote wa Kemunto waire ngora gaki. Gato watu ingera tuwalega. Eunice Maseno agote wa kaya Osoro. Kerubo gaki nkwara kwa gutu. Biyamara sikijo. Joshua Momanya yote wa niko nanyi mpaka mfunge show. Thank you so much Joshua. Keep being with us tonight, and of course Vincent Ombasa out of a line from USA. Nipe Nyomenda. Thank you. I think you that is personal. Robert Oina, I'm watching you guys instead of NBA California. Thank you so much, brother Robert Oino. I'm going to get NBA California to watch us in Embegete Gusii. Evelyn Mirumbi out of a TV iko live kwa nini munge I think technical issues we working on the same Joshua Maya wote wanaendenga lakini Gesare umevumilia Osoro sana wow. Okay Sara kumbuka makuma nipe namba wacha kulenga okay Sara kumbuka we work the same that's a technical issue Dominic Samuel out of Gesare hapo umeongea ukweli Omena boy, thank you for joining in. Next topic, girls with kids at home. Thank you, we'll consider that. Our producer Lewi anasema more buya kabisa. Waterabo. Thank you so much. Biamano sana Amos Pia from Siaya County. Biamano Jared Ombongi, Gesare, you're the best wife. I wish to get thank you so much. I was single by the way. We don't know that. Boniface Ongaki, as I'm watching you live from +971, I think Middle East. Congratulations, you guys. Stephen Nyatangi Nikondani from Qatar Airways, Adi Mwisho. Thank you so much, Stephen Nyatangi. Omena Boy from Qatar. I got watching Hadi Boki. Thank you so much, bro. We're going to stay with you tonight. Of course, DJ Alansky, mnanyonya kwa naiga, ako kwenye mitamboni. Erinda tone ngoma kali. Aba isikiwa itoba ya ama sasa NDIZI TV mbachi kwa chorus yetengo. Chorus ile yotera. Otera banasugizia matere lakini chorus yetengo. Nere tunama abarembo kwa sama sasa NDIZI TV. Toda so mtu runga mwaka opanga. I'm watching you. But please kuwa organize. Oh, thank you so much. Concerts lakini marakabishade Vera Badia Jeddah Saudi Arabia, nice show, thank you Vena. Alex Oribo Tewanyomenda Ngayare she's coming back. Emi Nyapsa I got them watching from Gulf until Che. Thank you so much our fans of course for watching us. Wotorigali maiga ime ya Embegete show negati yebibini bidia ya NDIZI TV bilache asore witera omutanda live ime ya Facebook amo na YouTube asengencho yogo tumbuisa airisha bikirito na wakera ngambu ya mono asengencho gotobwati ekerecho mumosi morogo kwenda chingero mbali nebibindi bya amase kama ya wetera Osoro na Kemunto na abaigi bande abange ime ya NDIZI TV ababere bakubona chimboro cyabo asengencho kwenda amaseko gosesengencho gogokia ase hero ya gao sisaranste okunye uri TV ya kongora igo bonende abana tikabara kendabu asengencho kibindieke bana mbaso kuri kibindieke to the late night ngeto amagana mange arachikobo Osoro nkagetenga bono nturange boswa ime yo musiki umuya okay Simba we are live Osoro nturange boswa ime ya esagere nene yani tumbuisha nene use Embegete ngere buge elino mo gusimo ngima sabeta elinda enyegeria malekaye beiga elinde yunge uma amana ngatore 20 bali bonse bali ime ya Doha Qatar bali bali ime USA bali bonse bali ime ya Kenya ni hizo chini junto kanene ime ya Africa baende bego kina wetogeria Gusii yabo wetogeria TV yabo ekoruna the mother station TV yani nganere ngina bantu
Ebye byose bibya gusingo bebirume ya NDIZI TV. Ebindi biraje kubati ochabu ntobya njana tentura kana kolende engina nengina. Likongo. Likongo. Liko nyenywa. Ndiko nyenywa. Ndiyo muganga ngiko sikwo. Alright, take us up. Internete kaiyo. Wikoto sikaigo na nyo support NDIZI TV asenga nchunero ya tegolere chinchira chinyinge cyo mu gusikumbira na A1 platform ere nego sanga sobamo wasaka sobamo na kwegokia muna usingma. Kemunto no solo. Kemunto no solo. Ndonyo kubolibana kemunto bonori okalego kemunto no mwao. Kero kene tukia era yaba inga kwenekere mukigo. Manda wasanga ko tutantana. Ngakimonate. Tutoro chirugo. Tukina utokomenta. Akia mali. Ya man, ndio sema. Never yo komenta bado tukie guru. Ogenera kemunto no solo the original. Hizo Kemunto no solo original kwa video. Kwa film. Kwa film. Kemunto no solo the original kwa film. Baba to mukungu abo ukatatu na baba mukungu kamera. Bora. Kemunto mukungu. Ni naso kesi ni biana mukungu. Bueno, Osoro na bata mukungu ba babere gaiga ase image rero moro monega. Que to me DJ Alansky atrás chingero chingia tu ego kaso wamo ago se se sero yago mente credit ki ago mente bando. Eke Osoro nga ntoba de wanda kodori aba kusina bantaba ngaine. Aba kusina bantaba ya. Na mo kusiba no yanchire. Mo kusiga kwelire mo kusiga we support. Ore bando isaine. Nyine wifi tenese mo ekona ero egwate wifi sere strong ntonye kutora magana echiro lingiga. And you will support each other. We're not asking for your money. We only want your attention. We want you to listen in and enjoy the show together with us because we love doing this for you. And Karen, mwesi pina doing enjoy. Na ina mashabiki NDIZI TV. That's true. Oromre makumbaga ndio kwa na gonto tora itilafu kidogo na kieko muziki utara leto asumuri na DJ Alansky, the best DJ in Gusii land. Abalende? Hata gati tumulge terike Gusii. Hata kila. DJ Alansky ake Ombeo. Aishi siku mingi ili unapobarikiwa ajione kwa macho hana kabisa Afrika brajaona baraka ambazo Mungu ameweka mbele Umeharibu pesa nyingi ukipeleka kwa waganga ili nisifanikiwe na bado ninaendelea. Maadui mkae kimya. Yesu anapigania, ombea adui yako aishi siku nyingi ili unapofanikiwa ajione kwa macho. Hamna haja kabisa afe kabla hajaona baraka ambazo Mungu ameweka mbele yako. Imatenga ntukwati bye adui kwa Kisii ama bisama wange ntukwati bisama wange ntukwati bakay lakini they are very important. Eka tukuma sabereneza au tusisini Kabisa. Kwa sababu nto bonsi asimole to sabira senencho. Bono Osoro. Next topic twango kwanira na abaisike babwate abanaka. Bono inche point ya nabantu kurwani n'abasacha. Abutado kuna chikazi ni chento mona. Abasacha, understand it? Umusacha okonyori umuise kumwa. By the way, abasacha watleta biendo sana. Sana tigana abakaraga no ndiyange na tega ya se hotela kwa nini kwa abana chips na soda bachinda batamamisi okonyora ilibona morenere kuriwa wasara limorenere aine baby aine sweet tigora mute baby I missed my periods. Go look for them. Chiri akaveneni akora nganaye oino mondo kwate mukae ungainiro mwana utaranyomu omoiro golito oakire emeteni na ino metikanda wote tu single mothers chinyinge umete konyora umusikari single mother alafu abantu bakumu judge okonyora yani nare abantu kinyora bakumana musikonyara bakotachetaka akanyora umwana batimba wake sabu omuisikoyo no mumuroyo kare barengamo baka walikuwa ameamua kuowana but the moment ya bede murito amangana agatenzi omuisiko in the real sense starenge musinyu bakumba none kende tumu support ari gusire amu yani Bueno, ngobuliga. Ngira
amagano sinemere buri omunenya sai ande isakonga musubati nabo atumwana kario musubati taringa igaba katika kika takumona tofauti onyongoro ku esta na watika teko esta ndio wata magana nilo bila sema tawa kurunga tadi esta kwa mama Brian mama Clinton aina ine bilenga ribitu mwa mjabantu but injeni matenga musubati ndio basi ne bonyo mwana a value yayo se worth yayo se siko yayo ase you know kenyoro community neri yemo unless nto banyanto sa kuma kamagena to sa como bunen koro na como ve a feelinga oiro ni dense akina ndio kama makuma ikero mwana mwana boligere timotu timbasa ko kwana statement elinda abantu mbabaso kubanga matibago parity abantu mbabaso kwato kabona banyora abantu fyofyo ngirinde tokagerenga ki ngakine mo basokana naye mo basokana tunyumanye naye kwerentere yendo nyaruchi kenyoro nkei abatanga tutunkere maiso igonga to kuligire tisa chingeno chako chira toka maskani wasitokuwa tukijise chiro sana Osoro ngikuwa dalekere ona ojande ona origaiga kuna kwate ringo mwese koyo na nyoro mwana kali nyumba lietandi liye bali ya nene na vengo kwate liye tiribu utoka kama toba ime ndo lirusi na ele bali ne liye na lori gotana lori no limataiga kama ko ringo tokeri linyi kabule lakini lilo tieri liye tarau oserie lilorenga bono lio onye ndino dirikwa yana wana kwa no mwese koyo acha kwa mengeri zokwe ko irana na kenyoro ndo ndo tabana ki okoranga yarenga wana lio lakini mwanzo tindakura lakini naende kene geringa mwatabiri goro yaba subati bakonyora abana isiko yenyumo alafu bachi korokanita etaipuna anda nere tali musacha bari musacha boka ustari society yaba sacha boka kogera sa subati baro kanisa babo na na subati yaba sali babo tenere bako balileka lakini nani esta nera chibebi mama ose roswatu bali kwata abana baba sacha batanyumo meti babo biye okanga bono asenge jokwanya leto mwana one na bona ene no I want direct line no different bono take ni twara baadaye to re familiane utake to cause trouble in my family and the fact is je vile wetu ngatalinga kama kwa hiyo mwana tunaonere ngalazi manko nyome lazima menyo mabwana kinjandege ngalazi nkulendo mwana ayokulenda ke njengo kakigiano ngupore familia na ndo ko mukane extra ile tenga lazima na ko extra lazima cho ko mwani na kinda ko kwa this word ndili wa apply as much as umuntu akonyoro mwana ndikitali kebe na ndekero umuntu akonyoro nga gwachire buri expectations yuko twara na wachira abana isa tubusenge jini wachimanye isa tubusenge ono liswali elinde kono liko hit yana kubuli mate muntu na urugero ti ochanganya expectations chibeka mukilio akero kuagenda ncho moiseke kero nagenda no musacho amatarajio mbwate na atatu ni bubuya nyoro mwana senyoro abaraki gete jiji jiriare isali atugwe bwa liswali ndinde ko bedigani bubuya tindi shiwa agagere bubuya na kiyo ka wiko liswali ko nebi konyoro mwana is not a sin na ndekero na abamurito ekitali kebe kurukara kwa bamurito ngwaringo konyoro mwana ngwaringo liswali libe nini nkike yakogera abasacha babago chabalengereri na iro moise konyarerere hasta yongo moira ndete ngento mwana kibago chabalengereri abo bako ngenta abana manyinge tubagwara ama mwamu usawa ya mwanya bantu abaiseke abana basacha nabo ngeko abasacha bantu bawo approach naki ntageti buri to baba baraki ngenta chibese chikuare ko ngentera na ichi aro tare ko protect yo ngeno ene chipitunyu to ngento mundo origereti this one is akarona abo atendi mind kiyo mwisiko utwarana na kitu gangenda nyento watiko mwana okino motinyo yo ebere etato ene kwanyorora ngiratina onere yachakire wapi atigangore tigangende mind kiyo tubwa elilia na saba sacha abakolengere kongenti abaisika abana na abaisika bakolengere kongenti abana manyi gatia banga ndo basuko barande asukunyori bari batorigere tinga tinjere chingoro itange
tonyoro burito mone gutumia umupira gusinchirira gutange tubase ko bwati yonde mo korwanjanere abwatu burito inchirende ya kabere no gutiga gukora ubwanjani ubu no yo gote gukora nere ora ikikora ta ngo mutigore yo no tige no tiga ora tiga ikinengo tebe no solo tema na ki omo ise koyo na bango cha kuira nana inkira agereira nana amangana y'abantu kira kunyora busani baya bacha kiroteba ekenyoro gyachakira abangina bachakire gotebani babuna mwana unyare igo bana nende kinde tegotebane batari sabasacha ese society kero mwana unyare babire murito at least be conscious na naki go hurt your feelings yo mwana ukero goteyo abana buna naki mo babuna unyare because amangana ari nkomo ikira igo na abangina na barabuti gatotebani naki abangina nko kiri bare yani self esteem yabo isike sebi roko bantu kuri abangina kunyaba bakunya kugamba abesike babere muri sometimes na bera abitari gwancha kwa muri school ono at least uko mu encourage gusoko tema kumukwana na bukora akoni Nakuwa taragenda se este correct wala next Vamos bater yo Kemunto na vez cyanga cyati bigene yawo Ewe chimayo Indira agenda ko kora charity event asigete bile digo tabanga anda kaenda ko abana abaiseke bari batate gutanga batatu korendo obachanu bwabo kinga kijya cyabo cyabene cyo mushara bumudi ngire kwa ibene alafu story nera ati kara ruronde betinga akanyoro mwana uri class form 1 13 years oyenda no mwana uri form 2 Ore form 1 ne form 2 katoro discuss n'abantu random muga abantu barenga bagatagona musi yatakira bwatwa aitwe akupakaza reke haka muntu akareza nere no mayanda manene na muswati yo umwese ko yarenge arenge korera tana ko marura kurwa umururi amanyana nawe nane kineiba n'abantu barangega iyo tukireta to kwanira gusaiko umwese ore form 1 uzore form 2 no mwese ko form 1 abuna abana bose maybe omwibori osinkirinde ubuzima bwose tumate turabeke mbari bakoreta amagoso gusi batatende cyabana bakabagacha guteraza bakora ibintu byo kabanga banyorire enda lakini karo okubata njibongo tande okwarire boy child akaro kubata omwisi ore form 2 oko mwitango nyo ayiro mwana nina ngo konyoro musaje ngendo mwakwanga abayibori bakota bataho no mwisi ko nyara bobatire umurera nende oraito mumura uzumwa kumwana ngunga ina korone bizara utato kuma kuna Osoro onyalebe ngokoyo utaraite gesimba uri yango kinge yale amina iko abana babiri abana bakabari mu same age as a man needs to grow buno muisi wata kitako kina psychologically can develop kumanyana ki I need to be the head I need to be developed enough to know that ninta kere como subati or support moral support not necessarily money ngaki engaki akwetara na nkongu aranga ninde nere for a man for a boy to understand that nata kete more than just caning or kukandamizo kusukuru kwa malita mabe buna tokole ndo muiseke oyunta retare ndo mono tiatore ne ngomu murane so that you can have a family or say a society equal tari muise kore too careful umurore struggling kumeti kerege ntazare na mago that's right Osoro aso kwandira motu ntegote our fans muna keniga smokulika as comment section ntijuga somaga igago sentokenda tokerigereria sensitive comment igato chichore nada I want to ngiranga Gesare gosoa ange chinsa chia sasta botuko yure midnight na kerago nyago midnight utunya kulingero tuache bintu bire more sensitive ayo ndigere tubone gosayo toriyo twinspinga torega ime ya Embegete show iswalinde nchikobori nane ndete mobe keroli nane moruo borle boino asili swalinde nchikobori it's very sensitive ninki kiabeire kigo kumune nkoro yabo abantu mbato kubane crash muno ne crash kiane
Kai ni mai kwete. Amai kule. E crash kia go. E crash kia go the boys. Yani uli kueregete. Esima kuonde chimo ke chino wa kole ga kumurira singa musina ule credit na kende gyons. Kwa mole ki bumps. We chandire. Tani basasha boka bakora chikra. Bako mwese kana we chandire. Wa kole jiga singa kujigo swichanga jiploti we stontire. Kwa bora mode jiga sinyinga kuyake omese. Elinde simbe ye wanche. Kwa mole ne data na limurandira go chat. Ama kana ye crash chi igakwa na matuka matambake. Karo kende metenyine bere ndatu kujimoto. Niki ke kogera. Ama te kuiguseke atikazi. Niki ke kogera. Ekero kwa nyone chance yo kumane crash kiao. Mambi yao kuboka kwa disappointed. Okwe tomo ya kweli kweli. Aerex itete kwa moto. Not gold. Itete kwa moto aro experience kia ya. Osoro asini. Osoro asini engagement. Itete kwa moto all the fans watching us. Give me experience Sigara ya crash kiao. Kia komunete nkoro. Ugeri chanda wasa. Otanyora. Namana otanyora online makuma ne crash kiane. Osoro ne crash kiane. Nabora ngumeni nguitomo. Niki ke kogera. Legal composition. At the right composition, heading, meeting, You are my crash. In that regard, we are burning the midnight oil in Embegete, NDIZI TV. Senta kere kesara ko mwina to kono chiari. Senta kere kesara. Aba konya komera ncherende usika sonye utaraga iganchera. Konya komera crash kiabo, kero keni nyasaba nchere mwana semende. Akumuno moyo kosaye ko wajengete. Ai wajengete koseko kwa mtu moyo. Anya kumirira nekra. Yani omuntu oli kwanya gotamani kuumirana ne. Okoligera ligana de kwara igole prophet. Kwara. Ande kwazu. Bobo dabo kabotuko. Ande kwazu. Anya kumuumira. I didn't expect what I got. Na muumire out for lunch. And surely me inche kwenye neru ngende nche kugora lunch. Ngumere crash. Umwana kwa bwato ko gore lunch. Sasta mu. Como kwani. Sasa ngaboa. Yeah. It was actually until he spoke. Yani almost actually too handsome to speak. Oh, too handsome to speak. Yani akwani ebintu gete otari kuyunga matebi. Oh, tata ani ako tukuguru mungu kwa rosa. Alafu pia no na imogete ko rwabo ngagenda. Nchibono nanye gotamani crash. Producer nipatie kitu nijipata. Atikire ngorire. Yeye ko kwa kwa saliyo. Atikire. Bora kieko. Ewa Gesare. Amaende tinga kanetinda gerere. Yokuno ko tebe ke. Oga komo. Chuna matebeti. Dikare ko sabe ndagira akoli na mateti sabe kiokoli. Eka kwa somo jibicha, kwa Kisii. Kama nitumie picha ya leo. On yourself. Omotomi. Bo. Yani okuli ngiwote anganyore chance yo komenya. Abatora anyora abana bakwani giso. Mtwako bo. Aba tezwin. Zwin. Ondomele Umevika wapi? na ndio tishashiriga ngadelete namba yanga mu blog insa butorere ngakora kere ngento ngatea no mo. Lakini baba sokiara ukiagara tarasa como sa tinga tingene ko sokiagara. Onye musacha tena kwa nango. Eka ndio nyongo sanga. Ekero musacha re kero kenda kwate enjira kwa ngiso ngirikia. Musacha na bala kwa ngi kusie kiororo ekenyo. Abo kwa na baka na babona bako oire bole la vie. Ikozo ndiroro ekero musacha kwa ngi kusi lazima kwa ngi so ngi so. Tigaba no ngote ekero manye tenga tori kunyara language. Muna nje mai tena ki. Tiga iro roro kwani rugende na kibono ga kigesane. Na ngote bimbu yando mwana. Na konye ngori toumerani. Ochake nga hey. What's chat buya. Obo chat you chat well. Tato gukwana. Alafu cleanness. Cleanness ne Colgate. Oh, awa kama tatu. Bia kwa Osoro. Kwa sababu Osoro tunakula Kemunto, ikaka Kemunto kwa point itaka. Osoro la. Kogate kwa ligonde. Tutaja tika mundogo tutagione ora. Ya tigati. Ai story. Na, here ngutware.
Ngakienda ambayo kutwara crash. Na crash. Hiyo ugonjwa imekuzidi. Hiyo ugonjwa imekuwa kwa. Bwana. Watu kwa Facebook, usikwa tukane nyangi ngabono, kine kamera yangu watu kupata chinyangi chia banyene, na nyora kwa maji. Hacha tupate bahanya sana. Ama kweli kweli. Kwa magosangi. Pali tu kwa magosangi. Ono ngatwara crash. Ndekaroka chituka. Twa, tewali ndiwe kuruwa nyangi yara ko rugembo. Tewali gatumira ne karoka kera sobo masimba. Na sisi tunelisa kugeteria wikigari masowe. Ngoja ne karoka. Go tukagenda hoteli kiroka nyingi na nini kufanya. Tukaenda zile. Jumla dipanya kitabu. Mambo rahisi. Ana karoka nge private use VIP ne cardboard yetu tega. Reply. Kama Neli amor con una banda. Dale jini mai tengo vías. Para ganar jini nari que bulla aquí, te van aquí. Mono de aquí. Ahora te lo vías y ve que la proteína. Chips. Kumbe karoki una toleranza necesita. Tukana tu akarete rua chips. Akarete rua video ko beta. Ya fok. Linganda. Jadi nari tengah, dah fokus tu biar mana ni. Orang sibuk kamu kau ramai. Jam sih aku bi. Kalau kau ina nana sang dia begitu kia lagi. Aku kalau kakak dia chips, aku mau kau mana. Aku sibuk dia di jalan sih. Aku kalau di jalan sih. Aku mau kau sih goreng nene. Aku mau kau bekai cheese, tomato sauce, cheese, goreng. Ega itu lagi. Ega itu lagi. Ada apa? Sah. Cium jauh juga kaya. Kerana hari. O kalau mau jalan mana? Arab ni, tapi macam mana? Ini nama ni. Dah mana ni? Ada cium. Dawa kwanza ego. Kemunto kau nak kerja ni kau orang lekuk aku kau crash kau. Kau dah ni dia kebeg. Ni macam kita tak kuat. Yang kuat ni kau ya get through oga ke. Get through oga kau tak baik. I had a crash. Alinivunja roho. Nataka ngani nilivunja roho. Anapendwa na kila mtu. What is worse ni ati is just going for everyone. Inoma lakini sina uwezo, nilikosa nguvu. Pole sana mwana mimi. Tumeje na leo. No ndio kuna gore crash kata kama Kevin Moraro kama makuma nataka kuongea na nyinyi sasa. Tafadhali ndugu yangu, because of technical issues we request you can you again answer what again in the comment in to soma na tusanga naye. Maybe the time mungu jana tutapata response. Jared Moini Mokayaba tamanga weka link please. Link ino ile gabu. I wish you to be able to kuna AI kwa kujinzega. Copy link, kwa copy link you can share to your brother or say online mtandao yote, Facebook anywhere you want or say WhatsApp yao. Kaita utawanga omena boy utawanga. I had a crush on Facebook. We planned for one night stand. Akakucha na mtoto. Now that is the best. Another bro, you take it. The dressing code ilikuwa ya mama kanisa. That serious. Wita boyo. Oyo mokolino. Pole ndugu yangu, omena boy. Wakati nje kama tuko sana. Omena nota bayo. Kevin Morara from mimi ni Kevo from Nairobi. Mimi niko na zawadi yenu ya kamera, sijui mnapata aje, juu niko nayo kutoka siku na nini nilikuambia. I think would follow on that comment. Kevin Morara will text you, will reach to you, and we hope kwenye contact ya NDIZI TV and NDIZI would communicate to you. Lakini inbox NDIZI TV on Facebook will respond back to you, and thank you so much for the zawadi ambayo umetupatia. We recognize that and we appreciate a lot. Joshua Momanyi agotabaiga. Mimi kuna crush wangu, mimi kuna mama watoto wangu alindanganya amepata mimba. Akaniambia nimtumie pesa awevie mimba, nilimkatasa katakata. Afi mimba. Ngatendo sana bakolika. Kumbe alikuwa ananipima kingo, lakini tuko naye sambamba. Una kama Osoro na Gesare. Thank you so much. Already spoke about thank you for coming in. Hey, my team, I write out about crush tamanyeti BJ.
That is for another day. Joel Moini Mokaya, thanks guys. Nawapenda sana. Joel out there tuko ndani. Joe nawapenda. Adrian out to Twix out there watching film. Mtase Manisho Gong. Niko love. Kevin Burara. Oyo ndawa tawanga Kevin Burara, I think your concerns, we'll sort them out in a few. Kevin Nyanchoka, you guys keep it up. Watching live from Doha, Qatar. I will see you soon. Rispa Warata Gesare, you look hot. I love you. I think it's a crush. It's another crush. Crush. It's a crush. Julius Onduso, live from Masai Mara Game Reserve. Thank you so much, Julius Onduso. I love Julius Onduso. What we're saying this, when you could any story, or at the Gosang to go crash your community coro. Kero kende umuntu kumunyura mate sana ahali so mutandao bege jamii kero kine jirani yagami yetu mrango next obere uguchana matuka mange jirani amekutesa sana bona ida kero kwa manyorete kero kwa muligi matuka mange kero watu mejiwe siago wasali chinga kichiago jirani yegose crash kiago ya kumunire nkoro nyuma yo kumoikigali so teto kumoikia to ange story yabo kero kwa mumerete ngikia kero to kwa moyo watikira gamu waseke kwa bogete mambi ngikiara ngomo kire message mo tabinga na arosire gose ni njengete mambi ene to yesi kemunto ngira tebi obora lugwa go yole bana ya ngira to tebi So, hey. Can I call the form 4? Wala na attack kumanya Facebook via. Of course ina nyama kimbira kile bwana na ile simu smartphone via. I have all the freedom. Oh yes. Hiko nya komata matanga rek jana gete gago. Na machi komata era timu teva. Bwana, umroyo arengo monandi. Light skin, about a 6-pack. I didn't get taught. By then, Nandi was a Nandi, and by then, Korokana cute. Bono, and I say, you want a Facebook group. Think you're a thing like I think, I'm afraid requested to go send it. I can't remember. Togacha okwana. Togacha okwana Facebook. I cute. Kaya mata ana ngi cute na ngi cute. Eden buyarenge. Buyarenge na ngoga tie nkoro. Akatire gym arenge model na usende star soma. Tanto inanyole kusegia test baba ntana ngingena nende university. Akasale na. Yeso no mwana. Tete ngarabuna twanyora abana bayabaligenge taba bali. Tukaenda WhatsApp. Tuka lakini bwana ngento umroye bana ukagande yake home mama bosena ki wala linko tumerwa babesa bosa bonende ngaenda bana linko nyora babesa ga kutumerwa na babesa na mama ande yake sina credo wala ndi senjoro ishapenda mtu na mutumira onye ngingo tumerwa nyene ya enusu na mutumire credit maji nyo kutumire chale credit bona ngama tena ki atumira na tororane ande hapana mimi nimeenda sijui nani bona litu kona amwetu na ki nitaona tu akora ndonye ntoni kuombera na naye baba amwa kuomera na babe town. Hey! Hey! Omo muraga atoma mwamu ti omo nandi nene bado. Ugo taka ngobori. Bona ngwake simi no chori akubwate na mbere. Obori rete ko sote mumuro mwamu. Yani oyule ndi tseyu akina ngoge tsika. Arenga andro. Na re mwamu ya. Asemi janali andro. Bona kuna ya story tinango. Bona no jamuntu okubwate simi no mama. Wow. Olinta manyeti. Ewo. Tu kasango bori ai kwani wewe ndo nani? Etie kande akiacha nikwambie ukweli mimi nilikulike na zile picha natumianga ni za bishte yangu. Anatumia picha za Leandro. Yani ngote awe credit na tumire ngoto miro msacho yesire weka usinieri. Yani ngote. Yani wana lero the form na lero the school. Yani ngote nega kwa agandika ngasa. Akarati ngumwanja mnaro mwamti gatumye echaye beste yaye. I think wewe mpaka leo ngani. Yani class you are crashing for somebody else okasangie. Bona ngo crash eri agarana babutumye bitayori na bonda amwanja kobwera ngo tumye bitayaye. Kwa kama ni the movie gete kwa sore kwa. You would like movie chance. Would recommend a movie to what I want to go to na Mungare. I got my crush back 20s at night. The guy was cute, handsome. First meet I found Nikuku. Wow.
Can't forget, but I respect him, and now we are great friends. Osoro. My crush back in 20s at Nairobi. The guy was cute, handsome. First meet I found in Kuku. First meeting, ikapata ni kuku. Oh, the status. Ikanyorte kale ngoko. The status. Ni kama kusema wanaume wote ni umbo. You know, men are dogs. I think that's almost what your community. Symbolic. Yes. Wala tutoe kuku. Wanaume kukua kuku ni nini? Ngoko. Ngoko ni nini? Ngoko pi. Ya Ini hapa. Mimi ni tigo. So ngoko ni hapa kumbe. Ngoko yani ni ule mtu. Ese sina masaje. Akanya ngoko. Na bale igwa ngoko na ba. Ine kwa tena kubora. Wakitaka kwa tumenya ki ene sese nene ngoko. Ngota bingi ene sese. Ese so manyete. Ese. Wadi mvaga. Chakera ngoko. Ese chakera ngoko. Ana ngoko kurandos. Yakanyaro chafla. Yakanyole ndagire ingia. Yakanyole mtuma ngoko. Ese igotina tebani. Ese. Niko to make it clear ngaki aba smart wale wote embwa yuko ya soka na kwenye upone wa sata mbalimbali kwa smile lit back na ndio mroko na tera Uno msipokwa ndamine toro chuna ngoko to aniere bwangu to bati mangana mane ayo ndo mroro brief utapata mangana mata kwa ki hopes. Now listen to me, my brother. There's a problem to what I Gusii. Was say that was yoga. Ngati nsengima. Oswati bensengima. Ekonyoranga. Umoswati ka kusoro. Umwe wa mumra ne date. Kero kene mo fun. Mwata kama mwana kyote kyetu ya Gusii kyote kya gachubia. Investors fund what are invest in Kisii. You can invest. Hotels in Kisii are doing so well. Ngine tazama kwa mwanyi mwansi. Ekegara mwe wa umoswati yo. Tuma no hotel kete kusoro. Musacho kwebekira naye kuoneka ngoko kago. Kebesakike mugo kero mushara wono soete ebeseza na mugo omuswati mume comer no hotel mbora hotel gose kero kene ane restaurant omanya gotakaba tegerere serious yokana oisimure muno mwereze nga mambe kyolengere igore yaye ane kero kwa bobera ano hotel mure e drink no ere mesa angoko yakira anko wogiri ukiga inkia kugara baswati mugo torengera lingo to geto baswako bayasa makana mako kose na kola ngiri turagire tonyo sora biye to kule na ne ko buchinga inkia te ko lese kule no kora kusuma no kora ngire lakini abasasa na inu nki mota ke te motuere sura ya mambe ye kugara ndundo te kwa ora kala tu akwanire kwa corona babis karati kwa corona wiki ngime atuje yona na in short tuanya ko kwane wiki ngime kera bituke dituko litoko mbira na ibirengere biage bire bitambe nje birengere biane bire ndiye ngokeri nywe soderi moja kwa moja anga aye birengere biage bire bitatu ndiye ngokeri nywe soderi na ayo kwa tsini umontra to bikira bego our fans are very thank you so much our fans ngate umontra nyakego dev otoyeri to tuebete na Moses Mayore. Thank you so much our brothers bao te waiga and boke minutiga tani go 5 seconds iga soy go iga okaraga status ale bwangu yani awategera brief. Okay, nima tenga wasanja mali jamaa bwana. Nanda wasanja mali pale toki asomutanda baba tari na nataka nikuone. Kwanza mimi ni Mkisii. Nataka tenko ndio Gusii. Iko ndio tabakari. Hapa Gusii tu ngaina ne liete. Kome ko kazimu. Bato kwa Gesare. Ba ko bele sibeli. Esi mamna ya zone ejine le tigo iteka. Dadi ya kujizeka. Mo amogoga. Thank you so much. DJ Alanski asaure. Olokate no ngara tukubeke ni video mo estima chache ira na vega ya nchora ni video bia bire DJ Alanski no are. Era jogi ngeru. Otwanga oinge gocho mutu oinge goche seseme. Oh yes. Aba ebinyonzi bitoko tatuaji. Karoko ngero muntu kwa muliri kinza mwacho. DJ Alanski ngaba to mutu respect yo kumoro mo baadaye. To ganda ku babutana na DJ Alanski. Na kwa mutu respect yo. Nana ko kuna ombea. Ano kwa ngoro nyonsi makoso na makaigo. Nyonsi bya ndivazi nimeosi itu asitoko ngoro places mbalimbali. Ono ekaro moto siviri nyonsi maria, kwa kama chenji program moneka.
onye no musacho kuingeru ikomo kungwa musibi bono musacho kwa sibi kama ni kongekutia matoma oje cho planet uko na mpango gani ngere sana na saruni nero siku hizi umetaka wasacha kwa habari saruni na nchi itaitengeneza saruni ndo wasikuno musa na kwa vile na ile point get there ngoto kubia Makumba no Osoro to go through a question to you and to our fans, our good fans out there. When you're already kwende chi nyusi mo kwenda, like there's a video I saw of a lady by the yani kifua na ile na Nyasaye. Una Wanyora ngechali no ikarasta akumukandira igoro baho motu. Tato ino baho Akumukandira kabisa musato yani igwete bia. no teta yuya Goza. As a lady out there. No anto musato gagende tisata kinyonzi. No abe comfort. I'm just talking to the ladies first. Inunkontro mole question yenu baadaye. No ante echalia osomo gako gogendo nyagukandugo gose for example omobwati oikaransoro gako mukanda no be comfortable sare echalia kero karansto gako mukanda well and good no be comfortable bono sato ya kwete ya okorigene tibuna hizo salo nini hizo kinyozi ziko advance ai karansega ararire guys sing taliga bono bono to kwana niga exercise oyinanta ketakoche oyinanta kete mo bochara mais oyinanta kete gasie mwere yani unata tempo andale nege to baba te van keringa masacha mogenda vinyonsi baba masachi nalimora ikuna motete koyo lakini tinto kondo naba kungu abasacha ni short ebichi chimanza masaji power zile wanyo kuna mbala naro kwa ni prudence naro kwa ni prudence ora kwa kwata ndi no tora monde bala ma prudence so masaji palace chichoro umusacho ni omete unanje notake umukungu ugo mukango aende kwa masaji umusacho bigete tawele igoka sorry elikero bakonya kolira nerinsabo Makumba. Notake musacho for example ayebono Makumba tebe girlfriend ya goravera kwamo te ogokirina kya babe nona sigete ntutemo kora nchunga kanini ochugota onye wali kina mabe kirete chalieri ye kumukanda aga no akane mpare ya muko simba kora atwara tashwishi gete meya alinga tashwishi no akane Bueno, ngora nginga ya yonse ndobeka se comment section to amoni to mbalimbali kende omwanchogo oberiga ko ingerwa bosiga ko minwa ase salon ose baba shop ene kende wate Getamutamu nero kende mukago wa ko los chinchara garia echiro abosongo ko ratole basaja banga baso ko se ko muchinchara kende ngeja ko musiki mitingire ngelingena yo musiki kabisa muswati choro nero kiro taranga nsibi muswati ona matuka tatu na wate nani de anno kwena buchika kende watore da utore ngrati ngaki muswati bono ebi agaso bya ko wona bia gira ko na matenga kana ndio sana ngirane bueno karibu bila biago as a comment section of course keep sharing this show share our link ose karu link you ase mitandao mbalimbali kulingana na WhatsApp yao ose na Facebook Embegete show you erime ya NDIZI TV of course show ye igo ya chira sore na sinjo ya ekerengere kenege entertainment ngaki ya curfew na COVID-19 erinde 20p amo ase enyumba yo Gusii ose enyumba ya Mogetinge twego kie ase umusikito kare na on standby na tuwatati DJ Alansky is on the standby waiting to entertain us of course I kwaya nane ye a dance ya amasase NDIZI TV ose abana bali abo mesu NDIZI TV mbali to bi dancing mbali ya sanchoko yokia ne chingero chito chia au zichisagero chito chia kale na ime ya NDIZI TV Osoro before tunaenda a break ingwanda kuona magara tata akwa ndaiga aye Osoro the actor yes sir into ose aye Kemunto osaye agmozi de roziligo osaye Gesare we are artists nande mone kewindi ke to gichakaiga munye to wata maganande constant chito fans bala penya ko kuminga kwa to nyete dwara ke nderete igasi mo kora ya acting
mobile challenge and then I'm come go to go into a system already. Then we go to music. Please, fans, you can stay put your comments, and then we keep sharing it live here on air. Gesare, as an actress, Gusii was really a same way ntoko ndego reba na muziki kero kine ntoba sako ban fair na bara ringa ngaki moto kwa nan to bateri mwe banga ine no basa ni mole njere ndase ni joke wege inu muna abantu bakwegia mwaseri bibini mbali inkiorengere tunabonega usikero kine no what challenge ende go thank you. What is acting to you? Tangani nchekuna Gesare ninye chitega asianiwa Ndio yake and ninye kubale tina ki nje actress and whatever I do in acting is not my real life. Itangani okonyora fans abangi bali bago to watch comments chiabo chiroro chiko cha chiako moyo chiago itomoyo chiroro chiko commenta na ninta kire mente ga kego ninta kire ngola ki ndio tusiga ekero pondigere in real life tindi Gesare o act NDIZI TV ninde tofauti yake ndigo judge akonyora mostly kuna nchi challenge yenene niki abantu abangi bago judge sikuga mostly men yani abantu abategete ndike na ki Gesare tari konyora mwana ono in real life mwabeke ire na ki tindi konyora mwana who told you try this and get it right challenge yende ko supporters baito wa NDIZI TV as much as you're ataka support to ko rule life yani to utaka konte ina kinta kiremenye ya nimbate ogo limanta kiremenye mutugira na abana ne familia yani nanka tigo nyara Gesare besides komenya besides okorega si ya acting na watekerengeli kiasi the future family no ere career no ere mnaona Gesare ndio somete ncho manyene somete education you know ndo akasoma ningore no mwalimu nchelinda kile kama mwalimu bwana babantu nsomi abana bino Kiswahili asiari ngeni netinga nintoregete andeni imeteruga igana mwalimu wege Kiswahili igoto jakundu Kiswahili igana ora tutatiza mono singe ndio kutumia kwa gossip so ni watu na nche career yani in life apart from acting bono tiago njachi no tiago njachi na acting to na jirubina to sokona jirubina bono as much as nainche kunande mwanya bantu nainche no muiseke actually tinda ikamyake ri morando ko muina unando muina so vipindi igominating abono in the future maybe I have igominating you come to a place so ko na Gesare and the family go say even with the family Gesare is going to be there Gesare kochia say family nitakuwa na familia na nitakuwa Gesare nimeaccept kazi yenye nafanya na bande mbara roba ko to my inbox asking me about my boyfriends nini either tam personal life ni manyanga ni kwate boyfriend lakini tutako manyanga ni iko wana jifansi ko mani ibagay to ko sipoke ile challenge yenene Kemunto matakari to Kemunto Osoro itayo ko ni deli komuli yani Kemunto no Osoro baba kulini kesiro na kujita le uli chakali takani Kemunto yani na liko chaka Osoro yamene ko so muswati okono ngakoro abantu bano bakwana sandri bia woli na yusirete no bueno Kemunto bano mondo na mo besides Kemunto sina na bole Kemunto na bole bono inje mnaniga ibere character yao kuma tumokora bosi ni mwate character but titi to out mona armontare expert usa kwa bata nasi nini ka ate sana okay so a challenge kwa bori a challenge mono n'abantu go expect to be perfect yani monta korra ukwente ko ba ingatul mwanadamu yani style get tutakiyoga chigu kwa simi mukwente mugambe 2 hours yani tuwene joso hata unioni mix ya 70 uwene togende mash back yura ngenda granya ai ke bole mix ya 70 no what kore oke yoro habo in example na yani abantu bakora yani ukwene tokoba elego but sometimes kero mutaka weke class ke goromono labdo tadi oknawo weka bwira nane kwarore so inele a challenge nende kingo aja wa fans please gaki they expect a lot na to be perfect no ni ndo mwana damu
Magoso Navarro. Amagoso naro bitone binge. Yani wakonya don kimbega slippers. Na wonko make slippers. Una nayo rabe. Yani it's just happened that ingo acti okamanya tari go sende to go je tari wakti labda ngo no togo to nega tukawaida tawo. Okay, in the meantime, let me pick up our friends. We're going to get our fans by Embegete show. Every Saturday in the evening, which is at 8 p.m. East African time. As everybody in Semo ya Qatar, was in Semo ya USA. Ntakire whatever Gesare, you are in trouble. Osoro clearly prefers Kemunto body language at all. Or you're going to Jafet Omari. Long purity. Agotewa makumba wapi la vera kurakiriga Jmo Okesh Kemunto Osoro alikwambia umfanyie massage uwezi juu utasema ni ujinga, so ni vizuri ulipe afanyiwe ngate that is on ekalito watakia salon Enoch Michael tebanga chinguru from Tabaka at TV tuned in. Steve Momanya, I rank you makumba, big up. Thank you so much brother. Woka Simon, awatewanga jamaa mpaka anashika kiuno, munapendeza. Okay. Gesare Onami, awatewanga watching from South Sudan, simukoju tu sana watu wangu. Thank you so much, watu wa South Sudan. Wycliffe Ometi, awatewanga crash ordered food kwa hotel, not knowing how much I had in the pocket. Hi brother, Evage bwana video, Evage buya. Tawazoka dede Evaga. Just as akuka watanga Cyrus Makuba kwa mwanamke. Okay, I don't understand that. Mr. Enoch watanga, you really rock guys. Thank you so much Mr. Enoch. Pendeza mulipendeza. Arusha Tanzania. Thank you so much brother Wokax Saimo. Saim Tabuk awatema, mimi napenda mwanamke anafanya juu hana madharau kama mwanamke mwenzangu. Okay, thank you so much. I don't understand that. Always I will respect her. Jared Ombongi, that is right. Dolvin Nyangao, thank you Gesare. Vincent Osoro, I'm watching from Qatar. Moses Mayori, I believe the message people are professionals. We shouldn't read mischief in what they do unless the clean is interested in the issue. All right, the client is present. I think, and I respond back to what we asked about what the challenges actors go through as the mirror of the society. Wanafaa kuwa abantu batesiko gusaba koroki kerokerekia, which is say ebinyoro guse komento menyete Gesare ayeto kumitena tenda mema nenda zako Iris Pawaro. Edward Machuka bateba ulisikia wapi? Ulisikia wapi? That may be an MP. I don't know what that means. Edward Machuka, the same way. Eunice Maseno. Ukweli wa Gesare ndo maana ukweli wa Gesare umenipendeza ndo maana sijalala. Thank you so much Eunice Maseno. Nancy Ongoa anasema ameingia ndani. Enoch Maina wa Gesare ako humble sana. I like her. Thank you so much. Yakego Dave. As actors, one question I had for you is this evolving industry. How far are you willing to push cultural limits in your acting for possible sponsorship for great opportunities beyond the general viewing? I think Osoro, after I finish this, Geoffrey Onami, watching from South Sudan, simkojutu sana watu wangu. Thank you so much, Geoffrey from South Sudan. Thank you so much. Avidelis Mandela, thank you so much. I feel Nico home. Dennis Mataradeno watching you live from India. Thank you so much. Omwenga, thank you again. Geoffrey Onami, thank you so much. Moses Mugaka, thank you so much. Tyson Mongari, watching from Qatar. Makumba na Kurang Ju Tusana. Thank you so much, my brother Tyson. Another one is Lona Purity. I like the way you act. You're doing good work. Thank you so much, Lona Purity. And Jafet Onmari says, be yourself Kemunto. Watasema watachoka. Ingia kibandiski bila wasiwasi. Thank you. Iyo inajizi tagi hapa. Geoffrey Obaki asema, I get started on the people. Thank you. That will be answered. Sarah Kwamboka, Makumba na Ngojea. Sarah Kwamboka, I think I'll sort you out. We'll see on that. Jared Momanyi, big up Makumba.
Damari Sosira sana Gesare na kupenda sana DA, you're very humble, good for you. Mwanze kutuletea behind the scenes. That Mr. Producer take consideration. You're back to what the big question for you, Osoro. Isori yabo kuna omo Osei Sabigito kuna Nyakego Dave. As actors, one question I had for you in this evolving industry. How far are you willing to push cultural limits in your acting for possible sponsorship for great opportunities beyond the general viewing? Ngati ngwe songo na mbaba ngango igwo. Fungana nawe. Tofanyana. Nyakego. Yes. Nyakego, maybe Kobiro on behalf of many others who are watching. Now they can how far we are willing to push. I can't watch everything. We are not even thinking about sponsorship. But having a responsibility is a societal responsibility for us to be able to produce a clip a day, at least 4 p.m. credit to produce. And this calls for a mobilization of resources. I can't getting a key. More than just into being willing, we need to be able to feed our families and live a life. And this is what we are doing. What I have in a colleague to the Okara as a by the way. Care to clip by them, a Kumaka no work receiving a young Kiam. Yam Jaga Kip. Naman. Pokamanda will come to see Yavaliomana. So it has gone beyond for fun. That's right. So sponsorship is necessary. Yeah. Support is necessary for you, from you guys, and I appreciate the fact that you guys are watching late into the night and probably very US and in the Europe. But you still watching us. Yes. That's number one support. Now make sure we're subscribing. To make screenshot. So how far are we willing to push for sponsorship so that we be on a greater height than general viewing? Nyakego tikamoteli no walibandi bakoligeri ekero gusaba omuntu nebwensi especially mu Africa tindaga mu busibwe kuma tenga king indaga ko koromo chiturana part 2 na ndutageza support ego cost 90,000 to konye to mobilize gato to bwatera na support kama to bako tenga kwani litwa watch mwenye the best. So it's not very easy to seek sponsorship from individuals. But back to corporate sponsorship, because I'm thinking, into kunyara kogenda Safaricom saito batenga to advert, it worth $1 million shillings to less than 100,000 subscribers. That they follow numbers, just like politics and everything else. Business follows numbers. I can watch more. You're making Safaricom realize what I can advertise through our channel, through our platform and such. So your support first. Your viewership, general viewership first. How far we are willing to push, it's as far as it takes, as far as it demands. We can push however far it will demand. Lakini inimokomata mono. Keromwa watch more, keromwa subscribe more. Keromwa share what you want to subscribe. Kaya beko mwenye ko subscribe wakona kuga nenge Nyagetiara. That means you're pushing us closer to getting reasonable sponsorship. And then you're gonna beg, but because you have made us deserve it. Yeah. By that time, we will give you better shows, better quality, and even longer. Thank you. I think that's right. Thank you so much, Steve. Our Osoro asokurendius niboliriga omotazamaji wetu yoberega ko bakonsande ngatenga kwanyorichi buldas ko bwendera. A shout out to Team Diaspora. Shout out to you for watching us. Thank you for supporting us all the time. Team Diaspora mtokobeba nama tubengi sana ase NDIZI TV kubwatira namo kusiwensi asame teaching ngwenye chense. I have a very sensitive question. Engate egakwana back to the funds and whatever. Tikatoka ndaba sange karengere yeke ase comment section rinde oto ngaki karengere kia okerego se inkiora kwanda goro ya iswali ndachi ko bankobori. Osoro. Ngati egete ni muri arosiria bantabange sana ni de COVID-19.
COVID-19 wase coronavirus negen teke mo kiara ntiro botukanu osobo tantanu bonge imeyen sengima asa mali bakora chika simbali bakora go travel mbali bakabadi stop bono kwenye kuoliga ebinyero byaitu abana baminto bari diaspora abana baminto bari Nairobi abana baminto bari Osoro gachituka abana bari Mombasa na Kenya usisi yabata munyago yatoro tuyikore ekene ntobwata bari bari mese binyoro tuwabere chinkundi nsa chinde tuwabere mekora busa narore ambu chinkwana chiko kwamu binyoro mbali sengunya gwita igase njogo tukibwane abantu banya gutambira nga mama nonye tari corona tango nago tumira tiga chengu tumire eikinye mama anya tari corona utanganya tikina korte ko kora tiga chenko mwakumoya ine iko tuwa changiro tumira corona kuso COVID-19 mune bitamiro byo kwibacha asoko kora responsibilities gose amagana tutoke tokore intumna karokenda batangire se family usabana bebere se family tutoke tokirani tokwa tusira bayuri baitu karokenda bayuri bari warta maruyere mbali tubagore chintare gose chiamaryogo kulingana na batakire tubakale kadi ya NHIF gose tu support mana minto bakora gose ba kushiriki amagana mbali bateta support I know what you can tamiro iko to atumire corona bobe because this is only a corona much as economy have been affected to affect the we can say the truth is abantu mbali bantonyo okora magendero tingo kwana gore ya ndezo senga ro topic yo obokurumi kwa sereme ya corona la Kenya obokurumi mboro obokurumi mbo to affect the twins lakini iko to kutumia corona mnege tamiro nto ikirani amaganye ito gosekeri to kagere wo ikirani family cheito matiro changane yamona kagima se izo digete ile sensitive na kwa yoka anda boyo moni na iga baba kwa kabone nyokora yusu simi kwa raba kwa ninga kira corona kusina yo kweza corona ntare ndizo ya magumba ngoja ngento kiama na sani ngento kinyachaso ni chibakanga kiro mu byo ni si kumanyana kia boke ekibuna kiri ya misiri ngana kana yepe ya manjingura ke makingare wala wikamu akire simi manyobokire mara go bayana ye nyakiba kora obokibombia iwaye kwa kore si kore bisa corona empesa ngwa katomira no kwa kutoire bose Osoro empesa kumata ndeko jaje kuliko chakula ikiera amaine nano ya boli liga of course to understand lockdowns ne chia mana mange a change abantu mange tikasi pakabutua tokarana transfer ne ati ndagere nyinge uchirogoro likera marieta ya abana mbali emitamba mbali take yabaikire bono chindaya chigojo chirogoro lakini chiwa sio chibalo njiri Nairobi chia tena gojo jamato so naba dari nye chia tena gosha mate chikasi chiroro na tebe abantu n'abari bondo te abantu bari gasi n'abanyagitari bari gere bikorone as much as umuntu rakira mu buri yogesi no mutenga mama tinga bwati kende sai ngo bwati yere na kingas kikware gokora ebi yatenenire musembi ashara kikware ngokora ebi yatenenire sana rikorona ya chake kwa nyora abantu mbere tata y'abanyabiasa bari kimwe na Nairobi umuntu akuribone chibakado kurugusi wendo ni bibanda Nairobi transportation y'ebintu ebiga yashiteka gutoka nabo kora atumira umuburi oya besora muteneki akiboni gasi yekepika kitimbu atyo nyore nero kora uri nero uri abakade yakora agotomere mwe konyera Nairobi yani family maybe Gusii ayibika nabega bande turi Gusii nabanda atoke Gusii mayara kibencho nyore kora ni affected nawe okonyora sina rigete ase konyora besa kuru yagutokire Pono ne yune ana mwa kino mwe sini motene kidenchira kara ntumiro nyobwata gutumire lakini as much as yonye kubwata soko eso sio kwenye level sasa hiyo support wewe wana bofu support it doesn't matter nga corona ni roho Makumba, back to your question and let me base my answer on what Gesare has said. Okay. Corona karo ko mundao tenga corona ya mama pole tita wakra simu kurumusho de corona kwa devina bia baika oko sanginga priority ya change libana oko ligesu kuma mono ko bwana wane credit. It's true corona affect abantu left right center, but again same as corona affect abantu bari ameriro use na affect abantu Kenya
Ano naye. Tora mga bitara. Jangan ni. Ngikia bego. Uitakuna kwa. To poramo. Dai karanza ya. Ai, usawa Diana kwa ora ikaranza. Na igarele no. Tiga waswatu bana ro asaba kaka kwanza ndi bona waswatu bana kwa asaba. Sisi ndio ndio ngera jingo. Oh yes. Omwana minto. Karibu sana ze show. Sisi ndio sana ngura ngita kwa ndo murro kidogo ngata mwana kwa soyega. Okay. Ama tukamaiga tuko tora bantu bakanga una matanga kusimbago. Kusesi miabaya kanyu yacha. Igorengere nchim ndo chinga corona ya chinkondi yo ngaini ugo tamira. Pone nkondi nya kwa simete benga matanga tinyo nya wocho wane go geremete. Ngoni te corona tabo na kaya ro kita tabo na. Oto tumire corona bo. Corona ya to ko ni na une to beji mi baba. to kunya na se. Ai. Yo no meto ko se ranku yo. Okuna matanga nara tangon tuacha. Olinda sini churu chuna. Sini churu matanga ye kana ni moroche. Moroche. Ona origine sere. Kana to se koro kana una bezmi wa. Amangana la ube. Tikja ba ora motinde ka ko jatore. Kana na to ko akwanya. Asinje. Bana ya injina kwa nini sana? Squeeze matanga. Yesu no bia. Ona Tigira bere. Tigira como. Tigira como. Tengo todo esto estuve más de cuera. Before otra I comment a fan or mena boy. Thank you so much for being very active. Corona brother, we are hiding from responsibilities. Nevertheless, Corona has given us challenges. If you have not learned to save for the future, you're mad. If you haven't learned to depend on yourself, you're also mad. Unajua? Corona ni wewe tu. Ni wewe. Corona ni wewe. Kwa sababu si wewe ndio yabu. Wewe inakuwa kwetu. Kwa mimi ngi corona ya sikiri. Corona sikiri. Corona tija sikira kile. Mwata watu kumbe sahara percentage yete mwa hiyo ni wewe. Corona ni wewe. Bado ni wewe. Lakini sawa hata kama ni kutoa mejana ndio hiyo. Ndio tukiamua mkilinga ukibanga kuna tukinga sana. Lakini kwa nini in the real sense abantu affected n'abantu bamasamba ande abantu barugo abantu ba utintuga kaga to so temna nimbwa tani ya singa corona muntu byaka na madeni mwete squeeze ngakira ngobra ke tesi ngakira mwete simete na kamtenga ikiaba ngango tue edeni yane ata hata buno rochi ke corona yiga ngoto kuchibes como está corona ya no se cree que la no ando ni ro ba ngoto chibesa ya te yo tiene yo señora que ya ve que tambero hace 5 años ya asaba isi wana Arabi bachazi magumba ndato koleta point geti mabu asenje 5 andi na basimiwa bawoke ya kondiol je ja bila kukibole kuna kukibole ya sasa sasa or ite koleta report ni it's true abantu bategemea bintu gete bya unabantu bunanti bona kitalingwa tatana kineka ngada naruko nyara ngiri bunyangi nerega jo koro kwa musi ogande nyomba ne tibuchabo iko ara ja tubiyane wasora nyomba ara ja tubiyane na wanda ba ko za taxi mo ni taxi no ko meja mete masoma na asina masoma ko ya masoma na ko mara ko manya karana I'm meeting my masoma my friend na kuna aliyo musi wao I know why I'm saying, you know why I'm saying. I know where aone ya iba kura iba kuita keire no va kuita kuita right ngata votiere na by the way talking of that jitena wo iswali umeta manto mba friend tiguru yoku iguru mo musike urungu rare ke abwa te brani na abantu to plan ku grabare were you disappointed on which side were you as in were you disappointed in two different areas, two opposite areas. Letro monto morapo chaga na spochi ya
Getamutamu gocha kyawa Omwamete. ke Omwamete. none kamera ye producer go tubekera kara isikara Omwamete bona ariko beke yange ndabu. Ariko ala de umura kwa. Go nche na ba now black and white. Kare kare tu. Yes. Go je corona yanga Kwenda pe. keyo. Go na ngiga kimara. Ntongo anxious kuiguna nkimo president akukwaniro ya kuigoromete most tukwaneken. Chipa toza kete chigoru amona kunya bombe. Ebia, semebia. Ebia. According to you, were you disappointed with the remarks which were given? No ske. Brata igorete. In fact, President Ango son. Ango son. Because the moment iba chiko goru, it naribo was spread mono. Yango te yase. Because one negative anti abantu bakwatera ngo yo kwende ba na bangi sad. Nende amuntu kera kwa syndrome senses ti abo njiriko kwa se. Muntu na bagutinda ebe na corona ne. Nero. Wana no mo ishurira no beto ko cha ko limit bare bibuna social distance. Corona yega. Ere chipa imichio ke kabura ase chiro. And I said earlier, kera kwa nyura maru ko lose senses kwe bana ki corona ne. Ugo kobere chiro mali kiti mali ni chiro. Mari ni kore conscious. Okay. No, estaría magna bakurwanira chikasto mamata. Daraja. Ida bakurwanira. Mungo bare conscious gusine. Bare conscious. Yani at least step of nera abese club. Sawa, tigado tinga aqui. E kafi ati que tu assim de corona yange tu musunde. Ya yo grabo. Na ka como abo tu ko. Wano na kiora ati que okay. Tanga gata ta ko que alkenye, no ndolio sio te se algo morin samboji, kusu. Ya Lady Morin. Aba tu na vai chorete. Kwa roje kese sinkia mente ta kisumu assim chama do merta bange thousands of people pomoi. Lakini chagu sigama nchemende. Ununu. Ununu nchemende mwisonde. Kura mtanga ya Bertan. Mbamenda nchemende. Baba tati tiriani mwisonde. Ono nchega tukira kinda atebe. Ngiringa corona nchi general ni mate corona ni bila lengo itena nero. Lakini corona ya spread hapa Kenya au Africa. That's why that's the only way we can explain. Ngiyo kwa hapa izimiwa kuna nini? Na bande babere batatu bala se influential positions wakunyara kwa billionaires ama millionaires out of tia ruru cha corona ngiye kwa chiweze chenye ndichara utumeka vi onye nditwa bwate shida kangachi mwana ndete ukwana bo ndete kota iwa abantu weka chu mask keep social distance and mo sanitize lakini nene onye ndinga amatanga ayatwa chiwo chi crowd tu ringa onye ndichara kama ndevi bikore bono kango kanganoko chatoko tabunga keep social distance usikango toko tabunga level 6 ya ichoi Kiriboti ya chira Ibyo tubitiye kando ine byobisi. But ncheki about corona yeso bye kora konyana ndaba. Yeso. Meta tutikali. Meta bona ye. Bondi como kurwana sorna na timuna na Gesare. Kau cakap ni cuma nari tu terus. Dia bicara. Yang penting kalau corona gua mau keluar sekali. Njoka na kuma temna no muyari di onyuomo akonyuome. Obe omonyuome. Anyuome Gesare. Akonyuome. Corona gua mau keluar nolai sekali. Dan tu abang tumpar mau cakap kau PF sekali yang berusia je nolai. Cuma tengok na ngoten aki di ka moko mana acho bisian tu kuan. Yang mana najwa. Na bora ngegas. Igas nero. Mira, quero montão fazer serviço, mas meu amigo é gas, tu é conha. Gas, tu tá bom? Gas. Moi conhera, we conhera. Nia conhera. Moi conhera. Kai. O meu Osoro, na quero montar via sabe gocha mino, topo gachu. Quando que com qualidade e me devia ouvir. Oh, tá indo eu. Qualidade não. Ore manya ngaki abantu bakete bunanga story kraste neba. Munateba etike mtu sasa hivi ujoelewa na huko kwa buy guess where is your mask wacha kugesi yani munanga. Yesi ba.
Isi hapa. In the library. Si library. Ni store of library. Oh, office store. Library. Bookstore. And these things store. Tunamsema Osoro kameleo. Na romo kwa lakini nyasa tikakwa kile ranche tindi ko siriki asanye nje yebi nyumo kiki soda ne bitiko. Yani kwa ngoko rabu yeiga unisambazie ulevi. Sababu ninafanya kazi. Sambazie ulevi. Sana. Out there, I have been watching the show since you started. I have been friends. Como somera? Tomokora. Ani mosomera. Yani o influence ya bantu 100 wa subscribe. Thank you. Linas. Emia. Aye. Tolikira baro ni box NDIZI TV Facebook. Auto typing changes kyoto kete. Antoka ndo chosenga ndio influence bandemie. Tali mojes. Omontraro kubolia. Ncheni bwate li swali. Osoro ako single in real life. Nataka connection yake police. Hata kama yuko connect tu. Connect tu. Sema jina. Anaitwa sijui Easy Don. Is done. Tabeli da serious. Na jina serious. Are you serious? Amena boya wote talk about abagaka badne bago salie bichuchu. Asante. Bono encho no chitiango tebi. Ege chuchu nege chuchu. Engo konengo kokurenga hapo tebi. No, listen. Ege chuchu ngi keta wasariu. Kwa nege chuchu go kibata. Dingo kutaka kile. Lakini ama skani na maya. Omogako mwana tigeski. No mwana makete gesike. Omwezi nyote. Omwana makana bakonyora taranyora. Enough guidance. Ayeba tata. Jibono tigango tebi sinda matumare ange mi bata. My people dena abo tebi nchina kuuliswa. Tiga mwana Osoro. Ana kuuliswa. Ege chuchu ngi kyaleng. Ngi kyanyo moyo kujike pate kachi. Lakini mbona wewe ni omogaka no mwana mwana yabante ko mu advice. Amwe guidance. Nere yunko mwa matena ki ikyababa. Wote kanyoro musacho ko muya mokoleki. Morosu naiga. Ala. Ai. Wasari. Ai ekrashe kya oge bateba akorokwa. Alisi yes. Aya nango koro kindo ndo muri. Napenda vya yote. Kwa ndo muri baada. Whatever blades. Is done. Na maana is done. Wewe mtakuboliga muziki mulisema iko wapi? Okay. Musiki ndio hiyo musiki. Wewe nini ayo mabuge drum, ayo mabuge guitar. Ngene guitar. Guitar. Yo. Dijalaski mbekero musiki. Mbekere. Moye yende. Moye taska. Taki moye. Nipote siri yako bano baba. Nipote siri kache kwezele motule chenda tegane kuyo. Nanye ngina. Imete tiganga tebigaro kwe ngimite byo kwekubona. Amaji yaso. Okile. No, ometo musiki Wano tumbu. Keroko yuko ikuna na maji hallelujah wasa. Okay, hallelujah. DJ Lansky. Tubekro musiki bada. DJ Lansky bada tero musiki. By the way, let me ask you. Mudana mkiana wale so musiki bada. Ngayole. Musiki. Ole manga yiti. Yesim. Ama ela wata gomwe. Musiki bata banga aba na musiki ba Gusii ba de tora batenga ki. Esa todo chazo musiki yo NDIZI TV taringa tete ko bakana musiki. Esa todo correct. Ko make sure na a lot of you. Ni matare ka to cha ko invite abantu aba na musiki ba cha ga to ke band live and stuff. That the mwancho na ka to ko to be requesting allow your YouTube through your YouTube to share a revenue for this time. Care after all, these are views to Kotabwate. To go kana, Awangimer Toraba Council in that's why DJ Lansky is having a problem and talking to Google. Oh, yani musicians. A musician. And copyright. Copyright. Council, that's why DJ Lansky is on phone with Google. But I'm not Lakini na mtu teoto njina na chake koma na musiki.
Ndio kwa maana mwana muziki man. Okay. Twatewekera matera ito. Kuleta Yakobe. metro mwana muziki ole. Ndokobeka. Tele korasi. Ndokobeka nga. Tele korasi. Dai talanta. Tigara tusomera tukomenti tobaende bono. Ne rwanda. Naikire se girlfriend yawe. Ndotoya. Ezidon. Mwata kusoma gago. Haya. Kokone kusoma tunako. Ah. Ezidon na ke luwe tadi ya. Anyo ri tadi ya wewe wana eh. Ai. Ezidon, ndio kubeka ni. Yes dina. Aya after Ezidon nimbwate mtu kujofre unami. Napenda Kemunto lakini naona sitaweza. Awezi make mimi tata. Utaka sana. Onye kutaita kwa saa 2022 gasi. Esike. Omete. Abe kielelezo. Na isike unandeste. Bongo boyo. Bongo boyo. No. Jene sike unande isike. Yani nimejiheshimu. Wewe bwana Kisii ni alize sike na wao kama ana kwa. Jofre na mimi pia mbona kama kwa mwili ngatoka weza na imani yako iko chini lakini your imagination si tuangalie kama ataweza. Hapana wewe. Chamesa sema aweza. Si akiangalia koro umete naone si nyingine watu tusaidie bele. Hapana. Aruto kwa tata naona tabe wewe. Awes me. Amela boy, you've been with us throughout the day, throughout the night. You might think you're better. Amela boy, into talk about it. Either Qatar ama Dubai ni best yangu by the way. Sasa. Amela boy ano montomia gogo cha Kenya, ishati ya wondo bwati, si ndio? Yeah. Kama hivi. Ote polo around neck ama V. V-neck. V-neck ni hapo sasa. Yeah. Mwe V-neck bwana. Epi. Onye V kero. Polo kero. Ingita kubalo. Nge kubalo. No. Mheshimiwa kumbe. Bwana. Sasa nile pimine. Sio. Indo polo. Ndio Polo ne ya masikio. Polo ya masibati. Kola. Polo. Ni mama yitanga eko kusiro round neck. Zero neck. Full neck. Round neck. Full neck, round neck. Somewhere neck. Anyway. Anyway neck. Aye kogoja ntobate yanga ne yanga. Amena boita te o comment za go otunyori nga yoberete exactly. Yo been with us and the story ria we crashing yanko sana. Ona mena boya te nga hadi crash pate na inchos. This man utafanya watu watoke yes sasa. Orenge John watching from Nakuru show iko juu, tunashukuru sana Orenge. Na ndio wote banga Rogers Ntiana adanga ya baga ka kiti ka tuesi ke ga wateri weke ne. Kwani motesi kiti? Motesi wale si ole sigete bune. Munana isike. Kwa take kutonga take mo. Nte toke ko understand ko ndo so message yi. Ege chuche ke ngo tarange ya tare ke nyora usikia nyora somo tego yo. Obote sikuisi mchuchumbiro. Ebe chuchu kile 8 months kiacha kwenye. Hotel ana kiokuja. Oh no. 8 months. Okay, ayo kuliyo chuchu ki 8 months hotel na ndo mate 8 months. Na ni kwamera kwa ngobwa. No buoyo. Ora Mungu senori ticho. Imechana ne obiambo na ki. Tetiri Brian. Ale Brian. Tetiri Brian na sende. Ai Brian ulikuwa pamoja. Ale Brian makana keriyo monyera na show. Ale Brian. Ai tika story hiyo wapi. Sawa. Ai gotembe konande, otembe akanyo gumukindo motugoro limo ngotebi ko rebi chuchu fo. Kemunto ga ki ingwanjete. Yakoro ko superiority complex. Thank you. Mwe. Iko ndana abugula na mbiyale. Aya. Amena boya na special dedication to you Kemunto. Song inaitwa Engina by Dan Lee. Please Kemunto request. Okay. DJ Alas ke good. Dan Lee. Dan Lee. Song ni para ku Engina. Aya. Tocha se Tyson Mongare ari tractive sija. Ezidon crash ya. I don't think it will disappoint because one of these days. No, maybe engoko. But what awaits you? What awaits you? Awesome, super. You will be really disappointed. Disappointed.
Appointed. I'm pushing what you have said. Thank I'm pushing you are supporting. I'm pushing and Who supporting. will be disappointed? This is a pusher and it's an hater. Hey. So, I'm a pusher, you're a pusher and a hater. So, I love her. Mtu wenye matunda ukosi kurushwa mawe. Mambo mazuri yanakungoja. You are awaited by Ikirusha mawe inamaanisha hiyo matunda. Wakati kidogo. Ikirusha mawe inamaanisha hiyo matunda imeoza. Kweli, thank you. Usiniangalie namna hiyo. Ukirusha kwa ndoko juu inamaanisha ama matunda yameiva hadi yameisha yatapa kutolewa bwana. ni mato muntu kuyara konganja n'umwanyete zidon ari muntu mumaini turukubwa twitina bekenyoro nabantu batamanyiti ko wacho muntu bate kitambi to wacho muntu bate kitambi zidon ya tawa ki kitambi limbwate kurumi ko iki mingi to ko zidon ya kemunto kwenda mtu hapo ndani ngadenga Itu kebijuju kue bangga marah we. Bijuju. Emeke bijuju. Meja apa tadi? Marosa bijuju. Isidwe. Marosa Bego jafu. Zinakuandama. Bego jafu. And around. As you know, sana Kemunto, you fun too. I love that song of yours. Nitaimba imba. Nitaimba imba imba. Imba nitamwimbia Bwana. Baba just use that tune by the way. They didn't have na kita tayo. But they relax. Aminto. Tayo liko bure. Steven Nyatangi. I need Gesare yake. When I will be back to Kenya, ngayore. Kero gocha. Although there oli kinanuna kwa dikire naso that Gesare. Anyako rebange. Ndio gocha. Itu gocha. Corona gekwera. Gekwera. Okay. Sio ino mtindo. Kila kitu ngoja corona ishi. Nitumia Ndio tati corona ina sirega. Kama nawe pia. Okay. Ayo kade chinkondi sana kuleta girerusie diri ya corona. So Joshua Mumanyi na kwa vile nitukuwa situa chake tena makumba kwa na sana Kemunto tafadhali nikuulize wewe uko na jiko? Ni swali ambalo pengine na uko na stove. Niko na gas. I don't use jiko by the way. Oh. I can't. How? I said to get jiko man. Joshua Mumanyi toko bolia maswali ya makongwa sana taba. Ako na gas. Ninautumia gas. Lakini gas bwana. Ngoge tonya tukoliki. Yes, yes, exchange. Aya, Mac. Vande tolifani ya kunywa change topic kindly. Oh. Mtu ache jitikare igoro. Tualiwe tokale. Ya, umetoka nyumba. Uko nyumba ya. Talibo lakini. Kama gechuli. Na atigiri. Lakini nitaketutu chake intermittent. Tuma kigende jibini. Nenkiri Chake iko na wako neno. Tuchake intermittent fasting naye tumena mbapi atikemunto. Naye Kanda mu fast. Orina. Kwa nabo ninji tingo fast. Yojo tindiko lenga Katari tuko ndani Steven Nyatangi keep it up. Steven Nyatangi bya mono island mwenyewe. Na kwa vile kuko to watch na watu watch closely na lelo watema abanta bange bakwele wabuna data bundles Kisii na nyonywa kama asali. Keroga na 2022 to ikororo Kisii County government. Naomba kabisa tebo yemu jana. Tiamba TV lero jiga. Umetengo chindo kugolio wempi. 2022. Ase kinyokia ne tauni anali. Ko cho kamenyoro data ngo kwa free. Kwa NDIZI TV. Data free. Igoma ngake chikura. Osoro ngake chikura ngo ko resi smartphone. Abuka naona kira na kwa. Nje kura ya neno nyebwaje. Ne familia leo. Data free. Free data. Ndio kwa na safari kwa watu data kurukuma NDIZI data pass. NDIZI data pass. Wacha ndio mheshimiwa mwana na board. Wakorende. Anda bunga banomo tio ngende. Kurukatari ndani wakatanga na watu wakajeje Nyatangi. Bila nyama. Kemunto mimi nitawezana. Atawezana. Anataka t-shirt na ilikuwa imeandikwa Kemunto. Na aniletea kama Nairobi nitalipa transport na mbuzi choma. Wow. Tata na serious. Naona purity Kemunto you look
Thank Hiyo look you. iko poa sana. Hot. Asante, ni mtu amenichekesha huko. Wizimeni na natokoroka manager kusema kuri NDIZI TV wakorokanga na anime ya NDIZI TV. Oh, you easy. Easy. Amera boy nando chiri akotalonga na Qatar. Context ya WhatsApp tunazona text na wewe Osoro ona text yako WhatsApp. Okay, ndio tunatoramu. I have your numbers. Pia niko na YouTube channel jina Omena Boy. Oh, that's great. What if we loan you money? Mumalize omwanchi turubena. Hey. Ndio niliona They loan us money. Tumalize omwanchi turubena. Oyirimo mukwano. Omena Boy. Omena Boy. Na confirm ingataria. Oyo. Nero teatro ronchi pesa. Mama naitwa akora. Toka ndi studio na. Aitwa akore. Aitwa onye no mena. Sigara tukokole. Sigara. Ande ote no nenera. Singi jina utakubwa tu usoli mchukura cha 2020. By the way. Sawa. Wasori muziki. Ega diari. Tatu kera kuko yeye entenera. Ambia mama. Ai, Omena Boy. Kwara na kwa tetu kwa tira bajeto kwara yetu. Atebe buna ogoto tebia nugo toretera ekwendeni. Asengencho mutagete tumatenga mutagete ko tegera muziki sana kurwa NDIZI TV tutate mwita irije kinza chinkego jireka chinkego jitata ne dikomi nko bale tara turu muziki omo konkuru NDIZI TV sengencho DJ Alansky orure sesi bina Google wala wangu tuna code 15 akora kujibanga ngora ngoswakire nanda na muziki babiri batatu ba Gusii banjira nirenga kira batatu chezo muziki obo nanda to share revenue go to nyere kuba promote Kenya sae abo sisini. Watching from Mombasa show iko juu, that's Wycliffe Kid. Thank you. Murana ko tibati numura Ireland mwenyewe Ireland ama Ireland. Ireland. I think it's summit school. Sasa mshika kanisa. Somete kanisa. Anza matapale yani bunga sembu ni Somete kanisa. My friend I told my tea. Yang hotel. Wana kana satu tato mine ke tahu. Awak tapi nga timbu aja sih tahu aku buku cuma sama ni story book. Anyway, let's continue. No, Ireland tunarenga na kwa university Kisii University ama tumamnyo kama uji wifi nini. Bia mono Ireland mwenyewe wezi kila Gesare wako wapi na wale magazi dola love him Kemunto na mheshimiwa wacha wivu ningati emotike konya kutwara wachinda mwamu Osoro omesinzia jedina sinzia bala hata diosho ay umro data kuno wako haidata chitata no mundo ndio Superiority complex, you guys are damn cool. Ever you found guys chani obonge sana. Ezidon Osoro niko kataa corona ikisha, make sure nitakutafuta akiwa na kupendanga sana. Asante sana. Hata akiwa Ezidon no meto utagete. Iko katali ya. Anasema hata akiwa third wife. Third wife. Tingo ero watch. Osoro, I have a question on you. Do you have juniors? Do you have juniors who are actors? Who are actors to come on surface? Yes, konya actors. Get them maybe next week new faces on NDIZI TV. Nanda bantu konya rachiri quest snitch nyingi sana lakini nyombatira kina. Mnamukono kutokinia na tutanyara kwa community abangi. Lakini nanda tuwale program getu tutanyara break lero. Toko collaborate ne Kenya Film Commission na boy gone partner chinde from the national government wangu gato nyekwanere so that natura nyaya ko gore nyomba mono to akumurete abandi ngonya ndi kwa sosini mbili litu kora kini yes we support but vile pali tunaweza adata comments ni mingi ya vile nyingi Osoro wewe ni comedian and Japan ni kipanda. Have got to understand your jokes bro Koju na I wish you join the Real Housewives of Kawangware or work with DJ Shiti mkiwa na wenzako. Kwa hiyo tuseme akoro ku si okay KK. Shukran sana.
Aya. The future is Jofre bright. yao tamuniekea muziki ya Chinkondi na kuja kudance na Kemunto na nikiwezana. Sasa utadansia wapi? Utadansia wapi? Ulisikia wapi? Utadansia wapi? Komeka na tole Chinkondi. Aya, Steven Nyanchoka whatever no tole mpaka morning, keep it up. Steven, thank you so much. Gendera ko share link ito abantu bamanya no tole live ugayiga bati batutegere bakike mambe yaro mpaka chendo likorosa. Makaje. Yote bache. Makaje. Je. Abande. Mbagende Osoro, I like when you unakuanga humble act, you are a cool dude. Dude ningi. Superiority complex na bado. Superiority. Waje keko. Ani dude. Ani Seriously, you're dude. Seriously, you are a dude. Agata. Waje keko. I get it. By the way, you're accepting you got na bakora ku okwanchira naroku, for example, nche demo Italian katina wana mtena ki dude really nena raro ke dude yone dude ni ko soa ama tena kama de ex really Ahora digo de naro. Ayota que obe. Otra que no kise. Tata dude bwana. Dude mo tadari yani oda na ki yani kuna chali nenda kumitao kuna chali tu yani there is a guy I'm meeting but then no so tena ki exengine committee tao Bwana. Seriously, you being called a dude unakubali Superiority complex ana mtu mwenye kama ya dude nechi fake nechi. I'm the dude in the house. So what? So come on, there we go. I started watching your videos until I was meeting them Osoro. I support you kabisa. Thank you so much. Oyo akoro KK bado. Keke, santi. Wako bodi wapi ama sisi Nyakerayo na nyomenda. Wabaraiga. Bale in restroom ndo wazene Waiting room. Waiting room. Sio restroom. In the waiting room bwana. And the benches. Our front office. Naomba mnicheze LC wote by Pikia na Eviura ime Kenya ne moto ye evinto eviura ime Aki atato mina kore akwe chiresi ni wakira kera mara akira no yokomo. Yonye kore chari yo muntu na ka responsible to make credits. That is a topic. That is one of the topics. Mchome tengo chana Moja moja. chana ondoka. Onyoro musubati enseje wakesi. Onyoro musubati wakesi. Onyo musubati wakesi na tuno chibasa hiyo. Oyuta makuru wasali. Asiki. Kwani ainetiam. Asi mote tasabe. Mote Si utafute kasi. Hapana. Kwanya kwa raba liku basi. Njingo sawa. Au waka na yape. Njingo sawa. Njingo sawa. Karatika. Obodi swali ligia. Bara ko drama liku basa fare ko. Waka na yape. Bono akarukwanyo lirumo sacho ko say boyfriend. Kai. Gane employer. Gane anu muri kwa. Yani go. Osangyo mondare pe dire 8,000 7,000. Aliyojoka. Igese baje mabuko okungakani. Naki. Ngakanisa baje mabuko. Ongakanisa baje mabuko. Wamtuku. That go work and in responsibility na keep amuna keep are we doing this? Yes. Omo ndagenda. Na need credo ya so. Ya nini unakira nani? Kwani si hata ndio online. Ya uone nani? Si ni watch hata movie. Mbona watch movie? Sukuto ni watch. Ni Kubati kama tunaanza kuchibasa ikana mukroki. akti anda kwa. Bono. Ya pombe tabu ni soni. Pole. Soni. Pombe ta sasa niko sonna. Pombe ta sasa niko sonna. Au kwa yeye. Amko ngati. Ahora pombe ta sasa no wewe sonna. Na tige. Ngo beta ko na ya kisa. Also, to be honest with this, before maybe you are trying to wind up, but before that, I not academia was your girlfriend or your girlfriend. Let us not talk about your muswati is ni kawaida. One girlfriend ya otoranyo. Wanasema ni mabuko maybe toranyo. Usiku anyo loko nyali momotini. Ekene pino nyareko can she borrow money from you? Can she take money from you? Na bota so bana bota mo ko mo ko na ko tarare.
Because I cannot speak. Nobody. Na wangu date au date na onye kingo mwanje na chingoro chikomera. Okay. Onye ka gutara gochari. Okore bintu bito biranyara kumara revenue. Na tutaka kutanda na lazima. Tukia sari. Na nje Tukiliane. Ane. Wano. Bache tuke ingokora. Wote ngongo. No baterinde tena wasi. No. Kwanza Wana ntike kebebe. Tari botganda bote. Ntiganda bote yibasase kekora moko lose to them check. Tiganda bayere se kekora moko lose to them. Because you feel como maintain on your room already como maintain. Oyo ndako maintain yale. Esabali mabuko. Apana. Onye ko. What? Laki in short kato bekena ki emoraba buko. No. Bose. Na bera be muraba buko. Tiyo. Ono kobori. Etukine oseniana. Nki wewe ulaya make that toki nani yage. Okay, iga tokoro seri dem toki. Moro asali. Rosrian. Kana wori swali. Aye. Do me. No ta como sacho go se boyfriend ya agarro kana bia. Yes. Kwa moro. Kenda kwa kana ri esibi tukiri mo gotenga ni ko ganda le se top notch ko inge. Lakini 500 wa gotumbe. Na kumwata kwa taigana ibuya na soka. Ndora kanda buya. Na next month ko krenga tumere mi jara na wangu tungu limumo jeni. No go support just because you want me to look good. It is not natural for a man. I knew you would say that. Money from a lady. But it is natural for a lady to go for a man. Yeah. Wacha hiyo. Najua ile tongere koro. Hata wewe kwa tingole na mamu mtu mswati ni na tongere koro. Natural. Le tongere koro ku rolls. Kwa gure rolls. Kare yesa tongete mwanya bantu. Ngate tena ki a man shall go and look. Kwa rabre. That is why aye otabugoliyo bolito. Kwa understand it. Na kike ko biro muswati yako bugoliyo bolito. Unjo kwa nata. No me tienen toko bolito for all those years. Ayoko for 9 months in toko limaka toko. No, now akwana kukwana mno muntu tamete biology ni. No, atika biology to kwa mananya sai to kwa mananya sai. Hapana bone. Tika mangana biology with God not God. Susu na iwacha kwacho. Hakuna iyo kosokane na bolito. Acha ya kususu. Ai Kemunto kana hotelika. Ora ataka go ile chiruti chicho bolito saba isekera responsibilities nini. But there is something kia chitiki council na ndiki kasali ndiki. Can I tell you what? Women wasaba kungu say the world has been very too supportive of a woman. Paka wakati wakati ndiki kuna gender equity. Wana gender equity ili ya chitinga what a man can do, a woman can do better. And ngari tu atike to kore living to biola. Then if a woman can do better, if a woman can do better, then we need to sit it down. Women do us better. Women to better us, not tell us easy don't go better women. We are tired. Men we are tired. And don't forget, men you are very few. One you know, we can wait more better just story. I notice in my few years on earth. Okay. Aba sacha boko nyora ba ukwana sana. Hayo msacha dem tingo nyora kende on the ground. Etali yeko sana. Lakini ulioko nyora kugamba mna demunda nyogolere mpake V8 au watu wafanyanga kitu bwana yani amiaka na mjire se neme lakini I have done my survey au sanya bako nyora yako unataka kukora dem kende nyora ikarase tata apo ora mwaka na mpaka rent ya 12,000 wewe ni mmoja tari bali mo Kemunto turacha ko sanye karo omiate nyombo kwa kana 7,000 jagu chile chos. Alafu kalau tua chakra bosani ka ya to kama eranti wana te kutoka itarudia sasa. But unajua tunataka kutevi. I will never date. Dem akiambia chali nisaidie rent haikwangi by force. Ni wewe mwambie aje yes nitapata, hapana nitapata. Kwa rere? Ego depend. Dem na boko nyetevi, wote okay sawa acha nitafute. Imeyaeto kumaana ki alikuwa anakupima ama ukweli alikuwa genuine. Umetaka kwenye already mwaende genuine, maybe ex wake alikuwa anamlipia. Kwa rende bahati gani? So alikuwa na hiyo nia, okay, alikuwa ameweka ile maisha comfortable. Okay. What you meaning is
ulidamp huyu mwingine because you saw I had something. Hapana. Bora for example, kwa nyore, unajua kwa nyore dem tu imekuwa heartbroken, oshaachana na chali. Ndio hiyo tu month hiyo. Sasa ndo umuti yote na kinisaidia rent. Umeke ni ile mtu haizi anza kukuambia ni boyfriend yangu alikuwa ananilipia sijui nini na nini na nini. Mimi son, ukiuliza hivyo, the first question I'll ask you, who was paying for you before I came in? Sasa nakwambia ukweli ni uchali yake. Anakulipia. Si basi mtachana, okay. That means at it depends. Why you let me tell you, men don't love. I'm sorry to say this. Others love. No, let me talk to myself. Men we don't love. Men we get what we want. We are just attracted. Ngaza wachi comment yeji wangu singe joto tatako so muziki na dijalas kinga dembwanga tayari yare. Odanga Lidia odanga ki nyukani kingoja notification daily baada amesema muheshi wacha kuwa mstinji. Alinje nake ezidoni odanga I support men boys comment. We can contribute something as let them NDIZI TV so that NDIZI TV so that Jitruena iendelee kuwa series kali sana. Superiority complex yeah mweba kubeka boda gaki mto kweba tosikaba ntabeche bigi tosikebe tosika Kemunto na ka screen sema yeah Olingo mo bwana soda. Olingo. Jofreo nani. Is that a compliment? Ama. No, someone said, is that a compliment? Let me just imagine. And then you look at the guest. That is a compliment. Yani you are beautiful like. When you ever tell you always go skin sema ya bikuwa ngongo. Sema Thanks. Sema Asante. Mtaveli yana yako. Geoffrey, thank you. kwa sile asinini. Kwa sile Osibori Priska na wapenda nyinyi wote pamoja mpaka mwisho. We love you too. Omena boy okwanire Zidon na danga. Zidon. Angalia Facebook. Boaz Sageka. Bwana bachakire gukatiana ya Baba okwane yoro ya contribution nichiro nchibara tokoro jasebeze. Wana Zidon na boss Sageka yuko komera boy. Gendro ni okwana gagu moto report. Hiyo credit card una niomba wewe umewahi ninunulia hivi ndio moto sana mwana kwa. Zidon, sorry I forgot to tell you, you look cute Kemunto. Your hairstyle iko poa on another level. Asa umetengeneza? Hii nimetengeneza. Wanaume tumekuwa na shida. Hii kama unataka nitengeneze. Umasacha kwenda. Akiye chinga kingi. Nani hapo ina nini mtabua? Umasacha kwenda iga. Aya, superiority complex kwa vile na ndio hata mweshi pambana na hali yako. Ngoja kwanza uomoke ndo utaacha obogoko. Siwezi kuomoka. Conrad Keyago, you started from home to get the full support. I think you have got a good foundation and now your market should be national. You try to do both local and national. I mean some Swahili videos. Asante sana. Superiority complex back again anasema okoro kumweshi hesabu boss. Okoro kumweshi hesabu boss. Yoko na mimi ndio hata. Na wada wewe. Wase inje yunga tena mugambi. Njinu mheshimu wana kwa na kena. Ine mechando mbwate. Wana expect the truth mnasema ninakosea. Na atiko kwa na kena. Lini awate wa lindiga obo kwa mweshi ni kitambi. Pana na soma zingi nimbate beef na eka kwa na ruka. Steve Nyarangi tuko ndani mpaka morning. Keep it up. Bwana na boko mwana to ngai sasa. Ezidon, Kono Kenya Gomwa Tuvena was mixed and Swahili Gusii suggests NDIZI TV to create a group they others as we contribute for part 2. Thank you. Very much considered. Kemunto kwa kwani lebuna awa nina 100. Thank you. Thank you. Tukiendelea kusoma kile hapa nao. Atimwe tarikwa ya nyumba. Hivi ndio sasa nyumba lisika kunya kwa. Watching you for temele kwa kwana kena. Lakini tena kile kwa kwa.
Watching you from Eastern London, that's Wilfred Nyabuto. Security comes, but mademu pia mnakuwa mnapima sana. Na kiota gete HID ele financialist by weka tuna hata ya foundation. Tuwa tunanende gati broken. Onye kumayeka keep on your top. Abantu mabera bange this guy why this guy argue for negative I support Mheshimiwa. Yes, you should support me because I'm saying that ukiona Bochaberi makumba na papa mko juu tu sana, but si lazima wanaona mlipe. Na ule mora bange na mwana to comment Osoro works like Jugush and you will make it, bro. I see you somewhere great. Na support sana. Asante sana kwa nani. Wale kimomo. Yo, nimekuimagine nikiwa stage. Anyway. Hata hujasikia vibaya. Uliona wapi? Aya, haraka tumalize tuende. Tigira huko. Bali I love you all my Sigara, Gesare and all. DJ kama siki. Yamona singing to ichinga kitu. Wana tikana sawa somo ziki kidogo na ningwira na toe. Na inu mwanzi ipi twabalde. Thank you. Heavenly God bless you. Ama ndekira muziki. Sawa somo ziki. Kama singo mbadole. Kama singo mbadole. Iko muziki. Oh yeah. Tena tenga. Adone gani? Yedo kile. Watu kuna kitabu tunatengeneza kitabu. Hii ni mimi mfanya kitabu. Gani? Yapo. Uko exam? Ni mheshimiwa pia. Watu katika. Anjani mega. Otigo mega. Ndio. Tumetoka tena. Ndio video kwa kosa tele. Sasa unacheza. Nimetoa mchezo. Iko. Baba. La roto gani kifika irani. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa leo takira watenga. Mheshimiwa kana mraiga. Kwanza bila kule hapo. Inaregrema. Na kama usike na wote ngoja chini. Yaani pesa expression mpaka choro. Wewe kwenye kama mtu kuna mmoja almost kwa sorry. Twende round sisi wote. Songa ndani kidogo. Gusii tara kwa iga yo tara kwa Gusii so kama ya Haki Osoro ya two left feet. Afadhali mimi. Yana lagelia ndio sawa. Yana lagelia. Cheza na zote. Twende hizo. Sasa zuje ngake. Nanda rosile. Maana naye kumkanisa. Ngera kwa atengende. Ibwana style. Afadhali ungefanya ya. Oh, so again. One neck right na left. It's a kina nani wewe kwa dance. Okay. Iko sawa. Haileti sauti. Acha mbele, soma mwalimu. Acha nikushikie. Kwani kamera ni gani? Ni gani inashika hiyo?
Mbona Steve hapa amekaa? Oh, hii live ni tofauti na hiyo. Hii haina kazi. Cancel hii.